Obiniema kasama tu kofi with the prison mamunu zontoli tarado obiniema ankamielo lima mushishobi ebi makamasa machile nupo maminyobia onteo asemi kamielo lima mushishobi obi mama munyu machile nupo maminyobia onteo adubu ilanya Wokuyanda su still yengu wasro kwaswana kube musu we makendi je yaden musu wasted midama su still wongu jadi wandu amiti wandu anajide sema yadeda na wane wacheche na wale kanchi nyamadugu yado nasuni na entumu ambe sefide sufu we fide bubu makofi mulu cruising na meja savena irade nyawa waya ya mantasi nyawanka au shade nyawa shohinu bakwe nyawanka adubu wila nyawanka irade nyawanka mama aya bobi mamu antama ebompe ya bobi makofiate mama aya bobi mamu antama ebompe ya bobi makofiate mama malai mamenye wa mama kani na chirawa wala mamenye wa mama kani na chirawa wala senye binoyo sembo binoyo sambo binoyo oya semo ashiye ya na yele sham your tamfuni di binyimno intokono puti paka musro na so tamfuni yankro ya musume yakuno baba beti basam no de bulbokono finyi pande baba hawa halifi abusiana ucha hacha yendo waya nyawan obiniye manka walupa munkobi walutoma minyesika bontobi ashade Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamu ati ediba ahinkan 93.3 FM tarado obiniema ankamielo lima mushishobi ebi makamasa machile nupo maminyobia onteo asemi kamielo lima mushishobi obi mama munyu machile nupo maminyobia onteo adubu ilanyaka erade nyawanka adubu ilanyaka erade nyawanka wokuyanda su still yengu wasro kwaswana kube musu we makendi je yaden musu wasted midama su still wongu jadi wandu amiti wandu anajide sema yadeda na wane wacheche na wale kanchi nyamadugu yado nasuni na entumu ambe Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamu ati ediba ahinkan 93.3 FM waya ya mantasi nyawanka au shade nyawa shohinu bakwe nyawanka adubu wila nyawanka irade nyawanka mama Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamu ati ediba ahinkan 93.3 FM bobi makofiate mama malai mamenye wa mama kani na chirawa wala mamenye wa mama kani na chirawa wala senye binoyo sembo binoyo oya semo ashiye ya na yele sham your tamfolo dia kamini no intokano
coming through. Time for the Yankona. If you need if you are Busia, Ahenkan FM. I know Biniyama. Jay, Biniyama Kasamato Abwa. Shobi, Minyobia. Okay, so it is, of course, beautiful brand new Tuesday morning, live on your most authoritative social, political, and current affairs talk show, Matching, live on Ahenkan933.3 FM. Mepacho, on behalf of the solid production team in town, a team led by Udi Ahenkan Kwame Yaboa, Jempahine Kofi Mensah, Kobe K Kwame Asante, Billy Man. We are back on your radio for God and country. Yede Ebenada Matching and Yede Ebremo. Say Ushia Wiana Uchiano, Uchiano, I think Komobi or Homutimidi. And it's Yachiawa. And actually saying Komobia, you did namano, you beat me anyway. Nyawanka, 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 And indeed, it is the 12th day of July 2022. Akakakra na yede bosumi we nso dia kogu. Onyankopon a wode yen hyase. Eje nyankopon obenyankopon na onkronkron nyankopon no. Onyaw yen odaso kan yen ho na ye wogidie se eyire so kire so se den adumura no ongu yen animu ase da biara da. Ode yebeko ode yebetwa afe no ode yebetwa bosome no ode yebetwa enne dai na wotwi awurade de yebetwa anu nti di obonefo no ahyehyɛ ne wasusu womo kanche womo kansam ne wom ne anim awurade ma wo mo kwan ema ne mem san se okan yen ho yehowa ne kan yen ho anu nti na dom de biye doso de maye ati asie Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo aten edeba Ahenkan 93.3 FM. Afisa say na me na mesie wie me se me gato mu na mesie sie ye kwa me kobi ye ba me ba sika diama konta cause we asimo bi hwe obi be tibi e jumade na magipe ahaba no mete so mi ntwinipi Saturday ka krevi bimboni mi Friday wa kubi na makrobi binyamba ya wa kuya na machoki one corner one Ghana se oti asia na mayama abranti binyan kamada ba music na me na me vemo no aba tie ni panu anka eka kete so ari asie ni panu anka eka kete praise the Lord, hallelujah in the highest. Nyawaye nyo nyame waside nyo nyame. All by your mercy and your grace I am grateful. You've turned my life all around. Now I am a shining star.
Ain't he? In short, if you listen to people, you will not make progress. So we see any panoa, and not the abeko anymore, Brabomo. I don't see no pray. Just get up from your bed, get up from your room. Menya quadro, pie free di, nesia bonting. Go out there. Go and make yourself proud. Because any party there, they will never contribute a dime, but they would love to celebrate with you. That is the nature of human beings. Never discourage your own self. Step out there. Go and make yourself proud. Utie ni pa no a untimi mpushi ye tietie wo mano anka ye gya adwuma yi da omo e penokre no omo e penokre okobọ ne chem so o se ni kuku apai ade nti na wo bọ ne chem so nka wo se nka wo gya ne wo di sika no o se nka wo gya no nanka o sei kuru no o se nka wo gya no na ono anka san ye de wo pe but ye se ye ntie ni pa no nsɛm a mobɛkeka yɛntie. That is why we keep moving, we keep going. We are still in motion. Now, you will say there will surely be light at the end of the tunnel. And in Tiarope wants to free a D. And ye be a woya wouldn't you say? And do be copy baby papa no. Say utie nipa no won't mean ko anim. Utie the Ancroft account to mean ko anim. Oh, I told the big grandpa Ancroft back can't say be tibi. And someone won't be a being so take. But I don't pay. The message is so short. Just get yourself up and step out. Go and make yourself proud. Go and hustle. It is good to say you will eat out of your sweat. Than to eat out of somebody's sweat. Say, oh, did every obim fifremua? Ni our pen or catcher. Sorry, I said to make a quadro for. Would make a cannabis. Okay, catch the wa. And I'm saying you don't have any source of income, and into you just have to keep quiet and go through the all catch. You just have to endure. Endurance really, and yeah, just get out, go make yourself proud. Into Nipano. Indeed, we've got a well-packed show for you this morning. Your lineup, you know, are very tough. Abebu sembe na manse obuo. So what you say? Na nenya mi me da wase. Miteni panu anka. Ye hwe bra na ye bre. Ekoshe kwa kunkuruma kurum sehwi na enkrofu ekotwi ye di ye kwa eye urade nyankopɔ adwumafo ni matwi ye di kwa with a hope say be ye true this but ye tie nipa no a ye hwɛ ne na ye komu no a anka ne ka ye nte ha so are ase and your money be on a see a see for a reason. But in Tridian be the air and yakura. Yeah, Jumadia, where Nimusanka by GP, Bosome Basson. Near her when you say, when any bono, we are some. Anyways, my main foul and go through some of the topics I no pay. It's on our table for discussions, of course. And until I bind the Adesradia, they call my teacher for Nina, so was Remo. And now, no man, Penyaku for workers and Kusu. And if you much say, and you'll be Hununi.
Aso den so yente. Enye ne abehunu ni. Wo be hye da suma ma pa Ghana ha. Teacher for me srem monko kira de na me kura market ya mate so 30% nti ya den. Omo so ne se fatom no fo omo enti anopai eno so yebedi mu nkomo na uyi no de si enchen a Chas no a conference of head teachers ya omo senior high schools ahuduo mu na omo de abetu dwa call the upper west omo chese nyankopon ya no by 15 enti ene on the 12th na just somewhere Friday Abino anko supply aduane amfa schools secondary schools wo upper west ya o kire se ombe tutu school ni mu amankwala ni nyina akofie na eno na Ministry of Education tie no omo the timely intervention akoso ho no man pay ye ni omo ebedi enkomo national security eno omo kan kire Ghana fo nyina se se ukọ Nigeria ho ukọ Nigeria na no yesi Boko Haram phobia ye kire wo mo no afiase ye de omo to ye no omo buban obroni frɛ no eye prison break and I say jail break se no be kan bia na omo dwane ye no na national security e de ano hobansem ne kokobode kwa ma Ghana fo se Boko Nigeria Boko Haram fo no omo abreki prison na it is likely say ebino de omadi be kire Ghana ha yenso ne yegusu a yebo ye ho ban de free emim for obroni fra wo terrorism yebo ye ho ban de free wo nsem ani nti omo de kokobo ne anida ho nsem kwa ma Ghana fo se Boko Haram omo abreki jail. It is likely say ebino be fa ha unza Nigeria fo no bebre na huru Ghana say e heaven. The likelihood is so omo beba ha no e wosoro and omo chese Ghana for mo mani na ho na yesi ye frɛ virus bi Marburg na Marburg ne ye de ba de sembe nkure ni aropia no nso ye bedi mu nkomo. So from the coronavirus another virus ba kwa no nso yesi abagana record bi ye frɛ no Marburg virus. Anope is on our table extensively. We will delve deeper. Na yedimu enkomo. The big question I be saying Anope ni say, looking at the current state of Ghana yen economy, no, clearly the economy is suffering. Say suffer koshuako. Say suffer beri. Whatever disease suffering there, we can attest to it. To say Ghana, your economy, of course, is grappling. Now, ye bisa say NPP4, abayin your TCCA, to change the fortunes of this economy. Now, etumia near to the benefit of one more political chances. And Anope is on our table is the big question. Don't forget, and so said, now what we ye NPP, one more now what we ye. At the Omunina, they will converge over the national, national, Greater Accra Sports Stadium. A new friend or Hinijan Sports Stadium. In Tinyakopoy Adama, this weekend, it will begin, God willing, Friday. NPP4 Nina Eko Bodompim. NPP4, and I am talking about delegates, a 2 Ahini Sia Hinefono. Omunina, they will converge ewo Accra Sports Stadium. Ebinu friend of Hinijan Sports Stadium. Dear bad Omo elect woman national executives. And we will do a bit of analysis on that and what are the chances of candidates, Ebi. So we will look at national chair, we will look at the first vice chair, we will look at the general secretary, we will look at the national organizer, the youth organizer, and then the women's wing and also so we will look at it. The chances of some candidates, we will do the analysis and what we should expect, God willing. Friday, Saturday, Sunday, election day, Nankasankasa, Ebekoso, Saturday. They will start coming on the 15th, on the 16th will be the elections day, and then Sunday, the 17th, no much as I say, almost disperse. And then, we will dwell a bit heavily on NPP4
womo abatwa edu wo anim no and nti ya no ahye ne nso e de ma me ofra me obowoba ofori amanfo the commander general ensroja bako ayaka Kotoku Mayor Anope Yasana Sinkonya said Jumedi no dwells heavily on your thoughts, your sentiments, your comments, and until you can join the discussions via WhatsApp and I say normal SMS, social media handles, on Facebook Ahenkan, on YouTube Ahenkan. You're making it possible so we'll be able to meet here and into Uni Ghana Kranoa, you can still listen to us on a modern Ghana Zeno radio app and a Ghana Waves app and also over to me at here our honingina our Google Play Store and I say App Store. You just download it now, baby. I will be and you search for Ahenkan933.3FM on all the apps on Sabeka Ahenkan. You media who do you do a hanging and so to me at here. Mama tafon gaso tiase teni pano kamani teni pano kamenu kakiti give me the shebe kakiti give me the shebe teni pano kamani teni pano kamenu kakiti give me the shebe. So quickly, mami emfa ewiombo brese ne besi akwa ne demu ni nyina mfa mounti ene sei ena ewiombo bre no ebeko empanifu ehwe ewiombo bre nsam so amane omde mayen yom se yembebu mu emfa ema wo ne kire se eyade se ensuo no bepetepete kakra no payi ebepetepete kakra eno ne ankrofo bi di atonyom se there will be showers of blessings enti we no be showers of blessings kakra ensuo bepetepete kakra bi enje da nye bibi gidigidi pa eno no bekoso wepue mantem emiaye ahodo no ebi tietwi no emiaye ahodo ebi ewepue mantem ha enomo afeye ko awia bremu no nso a o kire se ensuo no ebe mu na kakra ensuo wo wiem ene enti ya no ahye ne nso awia bebo but awia na hoden enche da ni soro bebre saa ye kwa anwumre bremu nso eno nso wo kire se ensuo no enam se ebe mu na no ewiem be hye ase se eye den ete ene se ne ewiem bo brebe si akọ efiti ano pay kosi anwumre ena ye di mu amane ede ama wo me ibo ni nyina tofa ede ama wo a ene ensuo ewo wiem awia enso wo wiem nanso awia na hoden wo de toto nsuo ne ho a na je se awia na hoden ewo fem ene nti ya na wahye ne nso ede ama me epoya mantam nyina se ne ewiem bo bre esitie ene da yi ena me di mu amane no ede ama wo no afei medofo fa wo bible no na yenko yanim Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ati edeba Ahenkan 93.3 FM intina mele mamili na kemedidi danso me kope bibi dino anone me na okay, so Yemfa some shout out Emanchrophobia ma joining in. So on Facebook you was slide down back also we're sharing live from Kwabenya. Yeah, that's it. Sounds so and a Kwabena Barrick. Also we're sharing live from Ashaiman. Yate, yeah, that's Sibibre. And of course I've seen Eric Kweku Buedi. Oh no, yeah, it's a very tall message. And what the about? You drew why you're back in Kadiama, but for now, you could see Yamia self. So, I say,
Enti anopai ni ede nam anase na awotwe nyina ne ayebeka ho asem tie ayese be very careful. Be very, very careful who you give counsel to. Brofo, be very careful who you give counsel to. Hweniye na enipa eba wo nchen beje afutuo no. Enipa ya omo ba se ade yi kire madwene so mesra wo nkire wadwene mfa ho. Hweniye sa ankrofo no they come to you for counsels no. Be very, very careful about them. And whenever you want to give a counsel to Obi, the kind ebo home payansa. Bisa wo say urade. Efutu a me de koma brai, efutu a me de koma madami. Is it the right thing to do? Yabaha bibi wa Bible nim. Okay, kind Bible na and ye call the book of Mark chapter 12. The Mark chapter 12 verses 14. And ye shall see e free. Nyankopon Adama ochina na dechi ani fear that this is what we'll be talking about. We pray say ewurade no momoa yen and the kind of people we give counsels to no. And somewhere and I say afutu aya na de ma those people no. Ewurade ma enye nia ebeboa yen. Listen. Enkrofo bibiri akira wo ma dwene de afa obi abrabo ho amena no pay amena wo ka say they are in trouble. Oti di baby o. Eno obaye say minia anamwa me pese mitu nie. Mi hia wadwe nkire wo ho. Enti yes Rade say, "Oh God, deliver us from the hands of people who seek to destroy us. But they will come, they will disguise themselves and come in the way say, they want to seek our counsel." They are very wicked people. Very, very wicked people. Inti ya bompaya se Rade. Eya adomboa yen. Na omo ye mom afutuo no. Adwem bia omo de ba beje afutuo yen ho no. Se ya adwem boni, se ya adwem pa. Erade domboa yen. Na yen su ye futuo ye de be masafo no. Amfia nkonso hem. Inti tie. Bible said there was a time Jesus na sa seso a ba ye ne abrabo akwantu anu ogusu anu wonammuo no. Okoduru baabi. Na mama kenkan Bible ne fama ene mekan eye 14 no ebrebe mu ane de 15 aka ho na fi wo chena de aka ne nyina de atwata. So I say, and when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true and carest for no man, for thou regardest nothing. For thou regardest not person of man, but teaches the way of God in truth. Is it lawful? Tio. Omo betutu mo ne de ahye Yesu anum. Anope obi a bebise wasem am wa kire wadwen amedo akonso hwem. Obi a bebise wasem am wa kire wadwen no onye fine. Because of say futu na de man no am wa no. Of say futu na de man no enye no na nanka wo hwe animu. Tio. Ose wa bra Yesu Kristo ogusu kire no okopie baabie no. Enkrofo bi eba ne nchen. Na obae no obese no se kire yenim se wo ye onokwafo tie o. Yenim se wo ye onokwafo, yenim se wo obo ba de waben. Yenim se obo ba de oka nokre. Yenim se ono de eye tuntum obeka kire efite obeka kire but me yenko no honkonkoso ne hwe. Tie. Ti Bible ne say, and when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true and carest for no man, for thou regardest not person of man, but teaches the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar or not? Omo beto to na momone dia be hye nanum. Ni omo bae nti omo hyase say obo we dey nim say o ka no kre. You say they just want to implicate you. Omo pese omo de wo ko wura asem bi mu. Kese omo pese omo tie wa no asem keke. But I no pay. Na watwi dia me ka che wo say afutu aya wo de manipa.
Enkrofo a omo ba se menua ade a kire me so me beje wafutuo no. Hwe omo yie. Be very very watchful. Onipa wo feel say menua you going through certain way bia minyaya nka me truth wo ho. Eya hwe omo yie. Because ye tufu ni bi ama ye gye ya no si bone. Ye kire ya dwene o ewo ade bi obi ye ho ama ye gye ya no de si bone. At the end of the day no ye be ye nipa bonefo. Media na minim senka mimien ka wo bre. Media na minim senka mimien ni onam nye. E na me ko kire ma dwen fa ho na oso mu. Bubu no goso. And we tramfo ni ni say me your tamfo. We tramfo ni say I am evil. Impeni ye. Omo an o ma kire omo nsem de aba Yesu njan yo. Omo betoto Yesu ano. They are hypocrites. Intanopai. The American channel say be very careful. Those who come to you for counsel. Be very careful about them. Be very, very careful about them. Obu mo ba enya futu ni ntino ba yo. Obi tie wanu mu asem na wode akọ. Nyankopon kan ye ho. Na na dom no so mfa mayen. Na onomo mo ayen. Na yentimi nya the spirit of our friend is saying your instincts and be ye juma. So what you say? So we instincts ye juma. Na say unya the spirit of discernment when they come. Now mo person mo be pursue do kwa mani mu a, you will be able to figure it out. Now for one concern him. Oba Yesu nchen. Oba no sha say so obone nsam na ne. Oh, ochechefo. Enim so de oyo no kwafo. O Kenyankopon asem no ho kra trodo ye bisa wo eye se ye betua eto ana erade nka ho Nyankopon ya ademo a echina ne na de chinye nyina. We will still talk about this, and I believe say yenwie no obetia se na fe obehwe wo hu ye. Be very careful about human beings. Be free with them, but be very careful. Erade nka ho ye dispose eto aso. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Okay. Joshua. Abo. Apo mboko de. Yeah, fine. Na oye brand ambassador de ma eyi na Mr. Obin. Aye. Ena ti opon pam ntare ne hye wo nko a. Onse so pata de papa ahye wo krum hanom dia. Papa Mr. Obin ho a oni baabi akobi. Nti se me so me nko ho no mo a me nhye bi yi. Nti na me nti ko. Na je so pese o chese de me hye nyina anya papa na. Mr. Obin da bi se na o hye no. Ye kan ye di ensa pam. Onse we if no ho na ba e. But krum hanom de opu bi o timi papa de ma. Designer ho no a. Yes. Usai Mr. Obin ho a. Baby akobi a wayira. Okay. Uko baby a wayira. I see. All right. Inti minim se sisi ya de yenya twa homam officially. Hemfo ne omo ebeji fans nyina akotwa hie mo ho no mo. So how far Kutuku Park no? Yeah, sisi ya de omba two stadium no mu. Omo betum. Okay. Omba tum from day na omo. Na stadium na park. Park. Sisi ya de park stadium de consist with nyama bibiri. Okay. But we know omba two park ni mu. Omba two park ni mu. Okay. Once omo kan stadium sa manaka ho. Ene da so state. O hwe ade na da on state dia park. Okay. Enye stadium. Okay. Nti in the correct way omba two park ni mu. Omba two park ni mu. Yes. For how long? Sa 28 days na no work no. Yeah. Okay. So we see we say omu wi a manga sa beto sada friends sem 12 so o ma wi na sem 12 so abode wuru da kire amindful no so time e so omokokohwe no na kokresi na bi adwuma ne. Enti omo obi akwan ma ne nkonkohwe ba bi a project na dru. Per report na e ba ne de project na ahyase ko anim ne de. Omo obi akwan ma ne ma ho. Oh okay. Se bi obetumi nya kokohwe agi se bi a wo fa koti kwan bi so. Na ba ksa kokohwe bet emremu pa de. Ana agi se bi a wo koje permission.
na wakɔhwɛ okay on say stadium kwase e bobo bi tru ko gina top one mehwe bi ke bi onu so person hwe bi na say bia ye nsile won mo and so omo mpese obi abɛhwɛ de ne ya omo nkata soro no so Santiago wana omo nkata so na omo gye ho nyina kra na still say wo ofie na say bia ne ho de do no ne bia person hwe bia okogina soro no ma say ho wo gina hwe bo da bia so fu wo da bia ntade we nya de fofura I see enti and mramu de and sem fata so bia be ko ho no okay and ye momo sa mileage no mo fa wi o modwuma no so mo de wi adwuma no wi a o man ka sa beton start afrom say si adwuma na mo de share nsa na wi nti mo tan ba behwe na se na eye premier season no so timi ahya okay nti ye hwɛ nim say 28 days ne be so 28 days no kan ye nti Saturday no mu twa ahoma mu no from there no 28 days na start ahya fi ho no mo oh okay nti say Saturday 28 days ahya fi ho and then so ye Tuesday o abrantie yi ojo no se on na wa yebida se on tia wo be ka say morning show yi de bia ye no 10 de bia ye no 10 o ka say ne o de 10 o ba wie no 10 o'clock be pa so bia ndi uchi sa but say esono ayi of friend is saying babia ne say ne ho project ne niam ICT yeah that is one tia omutimi aton study free no earlier so omra mehwe nti ba be hwe wie na nti odi ka baba be feasibility studies and ono a cancer 28 days we na metimi dia okay and I think say shortcut no sanso repeat yeah I see any ebia ebe twa ko anim kakra ebe fi sema na se bia nkomo ana se bia paper worker e de on impanifo ntem te bia se bibia totom trodo se bia contract ana se bia for the first 15 days ni say na me here for the first 20 days ni say na me here na me da complete here na se bia on the man I'm sure say on na why be that and who trace na amasco baby why okay I'm sure say impanifo emma no sa support na we here no support no I need no o hwe na obetimi aye 28 days okay nti was so ye intentem na enkrofo da so wa aban mu esika wo mo ho na omu ntua enti sa na omu ko position ya odan omu ka obebre so omu ye sina be ye betimi afiti for Premier League no na nkofo wa aban mu na omu upgrade no sa na ko omu ye intentem na ka aba be stadium na baba umbe free soon na baba big one ubia national team ko betimi baba ye trainer na so twa bo game cells okay na bia so ai enti mami nya on eja fa de aka ne fama yen okay agudia mu sam ya de to aso de mami din Ari Joshua Kwabena Jenim Yosef Fajiri kan obron poku na fe Roma na hyetemu nyina ebo na nsem no ye da babijao ene anope yem fast da emma new Bafan Herbal Center de enduro miensa na ababa kudin the new Bafan Herbal Mixture edro antibacterial dra na se ebo ama ene mema nyina ebene typhoid fever na eteti wo stomach ulcer kidney failure menstrual disorder nenen hawa dwindia edon aba eno ene new Bafan Herbal Mixture obu no so se ne no na sempasogro no on Filisto bedibi me pacho yare na wo yare ulibido no elfom tutumnika na koje new Bafan Herbal Mixture dreibi na bobo na bibia enso entimi enkofa enfama na fa asundwe enso entimi embrafie afe new Bafan natural capsules na enso aba edroi ya ahwem ajatum se eye onoma enkofa ha bia enso enfambro edroi edua na se aba eboa ema nyina na se mema nyina male vitality etimi siesie mema afe low sperm count one no na se nkoma no modwuma yen ewo form no ujibi na obetimi abona afa bibia enso etimi akoye edema wari be se 3 years ni akolabia enso ofio odwuma no so onimbo ni nyane se nkoma no dwuma yen ewo form unya new Bafan natural capsules na bobo betimi aboa na bibia enso etimi ai fine edi amount afe waist pains na etete wo waist pains ne ja kodanda edon aba new Bafan natural capsules premature ejaculation adwa adwa ba ya odebo anu a enche na wajemu wado ema emwa edi wato graphic mankofo kenkan in fact untimi jona so embodwuma entukan enkwa akira emfa on sika be ni ba no bafa wachi tinde ntunkana kwaje new Bafan natural capsules do bi na bobo na fe so tumi gina na so 1 hour na still no gina na so na uboy no bia enso ekoye edema se malaria na ajew aboso a ehye mojema Bafan malamis Bafan malamis malaria no one time ebetu asentem paso enso edi amao eneni frenambe na fe nkoma ka we chenya no oni mpenifo endi number no 0240 581 585 0240 581 585 and
0553 511501 0553 511501 from Bejo. So now for Chuma esimidie the amount available of pharmacy shop bia chemical shop na herbal shop bia no benya bi ato chim da hanum de na se okọ chumasi drug store and pharmacy Kennedy drug store afi ochiniba drug store NS ado so achia so ko benya bi no ato na bibia enso etimi akofine enso the amount yan shem na say emfa emfiri amano na fe yan hwe the UEFA Euro women's na se do ni chima tournament na ekos no yade a enra games no ebi eba so na Australia etimi etina fie and as Austria echi Netherlands ebo mekanu mienu a Ireland for no na so mo so omantim anti England enso echi Norway ebo mekanu watri 8 goals a Norway for no omanya kwan kra enso entimi anti sa ekani bi ene games mienu na eba so Denmark etina fie on Finland ebo sa game no 4 o'clock na eba so na fe Germany so atina setun sa da fe Spain no the game no at the abone 7 o'clock we ensema na se no so efi the UEFA Euros no eba e don so nsem no yadi edge na table no say ena esi etie eyade England ready kan or 6 point Australia and I say Austria etosumi no ono so 3 Norway etosumi ensa or 3 Northern Ireland twatoa ono so abano oni bi ho into way eye nese games and I say na table no enso esi etie afa club friendly enso ebaso ena big game na ebaso ro chemo Thailand Manchester United at Liverpool ebo ena wie ena sa game no enso etimi ebaso 1 o'clock don't so some no yedi eja wo Manchester United honma no nuka say the omu chief akako pm a bobo ku andende basa mu nuka say the omu Spain na sa pa andin John Morta na fe Richard Arnold akako pm a bobo ku andende Barcelona mu sende no Abranti andin ade Frankie de Jong no na say Eric Ten Hag oye coach edma bobo ku United no sa Abranti omu hia no nti sa 2% akako pm o Spain na so me basa fo edin komo na ba ya Abranti Frankie de Jong betima je pena be si akan edma United bobo ko ne don so nsem no yedi eja Fred enso player edma United bobo ko no wakasa wasi season ya by there na se ne players omo United no so am pese Eric Ten Hag etime so CD o United dia na se sai ne no na so do nchiemu e dressing room a sam common kedenkete o dressing room na fe camp bia nkofo afome o United camp no so mujai afen chichemu ni papa mu ene o United camp no so mutimi ja o mujai betimi aboa na fe Eric Ten Hag so no etime coach United bobo ko afomotuma pa enso edi efra we ensema na United Abranti andin ade Fred enso edi atudoko piemo Chelsea nso a nuka said de omusa Abranti ruafe ha no na sa ahwa no musa anka na Abranti no second ma list na the agent Deco to see academy basa san bobo game ade ma Chelsea na so agent Deco no na se bebi opesa Abranti ne kon basa nuka said de Chelsea for enso ene no omudi Abranti na chia omuhia de denden na so reporter ebanse anhwa na Abranti andin ade ruafe ha no na so akoko pm o basa so akoko basa de Chelsea for say no the 45 million pass ko pm o buyer na fa Abranti ne shege na bino ko fa na be pm o Chelsea na bibia enso etimi akoye ade ma Chelsea bobo kon esim na so nuka said de omo so ma fatuo say na Abranti ne Hakim Ziyech no o metimi assign from Chelsea na bibia enso etimi akofine enso Edeman Paul Pogba Abranti na ko pm o Juve na no nchiema number 10 jersey no de ma Abranti no na legends nkwa no ma hye sa jersey no Abranti ne Roberto Baggio baka Abranti no na se otimi hye sa 10 jersey na de ma Juve sans no Alexandro De Piero Abranti otimi ebo sa 10 jersey no de ma Juve am no ka say de sa iconic 10 jersey no am de ma Pogba sine ba be simi Pogba betima hye 10 jersey de ma Juve e don so nsam ne de eja na enra Abranti ko pm o Juve no supporters no mu tu fa ko de Abranti ne ji no utim sende no supporters nso ni age sa Abranti ne Pogba no osan adwani jubo ko na e don so sam no yedi eja yenko pm o Tottenham Hotspur kache na Antonio Conte head coach Edma Tottenham na papa no training bi no Tottenham bobo ko no fam no enya agudie o si players no omo ho nya den obinya picture so mbobo ho memrem na semma no nti eno do nchiema na so mu tumrika na se pitch no omo ko 42 times na se pitch no na se Tottenham Hotspur players no mrika nko a ena mu tu na ko pm o Korea so a ho na preseason no ekoso 30 degree
degrees Celsius heat in the Korea na enu abrante so ho me collapse ye sans no hurricane no no na se opaba no na chema na se apa na to no contest ne no Tottenham Stay players no omo nya de tenen training na odom FM no enye fedi agron so de no so nsem no jede edafe nkopie mu ayedo ni chema women afcons na se ekoso no emu yada games no enso akon aduanim na enura anase ene games no ebi betimi abaso na fe ochina so ebi timi atoa so na se na besi akọ Zambia ne Senegal bebo ochina sanso Morocco enso ne Botswana enso bebo na echina na fe Thursday games enso etimi atoa so Cameroon enso Nigeria na ebo na fe South Africa enso atansa to fe Tunisia no the game at aboni way at the quarter final stage of the women's AFCON na you don't want some no ye di eja fe kopiem o kafon so a na se enche awards bi baso na kopiem player of the year nominee na sena esi etie Riyad Mahrez ne no si akandema Man City osanso boni game edema Algeria ni din APM Africa Toku Ekambi enso si akandema Lyon esan bon national team no edema Cameroon osun din aba Vincent Abubakar enso si akandema El Nassr osanso si akandema Cameroon ni din APM afe Mohamed Salah esi akandema Egypt osanso boni club game no enso edema Liverpool osun din APM Nabilai Ketalad enso si akan enso edema Liverpool osan bon national team edema Guinea ni din aba Sebastian Heller enso si akandema Ivory Coast osan boni game edema Borussia Dortmund ni din APM afe Akraf Hakimi enso boni game edema Paris Saint-Germain osan si akandema Morocco ni din aba Edouard Mendy enso si akandema Chelsea osan bon national team no edema Senegal osun din APM Kalidou Koulibaly enso si akandema Napoli osan bon national team no edema Senegal na fe Sadio Mane enso bon game edema Bayern Munich obon national team no edema Senegal we Mrantia nes matun sada from Sunday no nes player of the year nyantom so abon bedi nkunim no na waje sa award no enso edeko Ghana ni bia din enso entimi MPM afa young player of the year no mema na from the Sena esi etie abrante Dango Otara osiakan ma Burkina Faso ene afa Lauren ni din aba Kamal din Suleiman na second ma Ghana na afa Rennes ni din APM afa Karim El Konate enso osiakan ma Ivory Coast osanso boni game ene ma Red Bull Salzburg onso din aba na afa Pepe Ayamata sa enso osiakan enso edema Senegal oso boni national team no anase ne no ne club team no edema Meta ene no so din etim APM afa Hannibal El Marjwe enso osiakan edema Tunisia osan boni game enso edema United ne no onso din etim APM enya fedi agro enso elho afa coach of the year no yada Carlos Queiroz esiakan nese ne no okochi boboku and then Egypt ni din abaye Picture Moximani enso coach ma Elad Yasaki no ni din APM afa Tom El Safin enso second anase ne onso coach edema Gambia ni din aba na afa Brantian din ade Walid nso no coach edema Riyadh Athletic Club onso din APM Aliou Cisse enso head coach edema Senegal onso din APM team se enya agudi elhom afa national team of the year no Burkina Faso Cameroon afa omani din ade Egypt Morocco ne Senegal wem teams anase manya ene yabato omso aba na afa club of the year no na se kotokonim how to focus enim tedede no eya na moja ye Petro Atletico ewo Angola omudi aba afa Elali ewo Egypt omudi APM RS Bekani Morocco omudi APM na fe without Athletic Club omso Morocco omudi aba na fe Orlando Pirates enso din APM ene no wom ya club of the year ya to omso aba no bedi nkunim no sa award no obeje enso edi akọ yanko amanso na fe ya ne do ni chema na se cyclist mupani pa ene no oda aye cycling na no Eastern region no ya ne endi enkomo akwasi bibia bako de nyame admo ye mino kase isi awen Andra na yedi attention na baby yenti menen mofani na babedu anado beye 11:30 kobo 12 inti to di Ghana no to di Ghana mda ba na wie ye mabedu oda me bata yedi bibia ba na wie ye Andra okay so bon tafo mamia se na competition na si koy nyame adom yadi bibia ba wie ya bra ye nya casualty bi ansa cycle ni de aya ye nya organize pe ne ma ni ye hu ye pra so bi pra ana ya de o hawo ebe to federation ni so ba nyame adom obi empra ana 72 cycles na ye de take part no obi atumi akofi asum bi ma desa agro na ko na wie ye pepe person na federation no ye hwehwe pepe na ye hwehwe ye time
and so that ya call a friend to together it mean make key time. I hope say all African games say that next year Ghana be host or be participate. I'm a Ghana. About airport say cyclists on better Mama Ghana. Okay, until Odani nipa say na copy mo oto di Ghana yimu. Yeah, the nipa for any fee or da ko na ni akwa ni say yeah team. Ghana ha ye wo team a ye fra no River Park na ye on krabata 4. Ebi wo Sunyane, ebi wo Asante region, ebi wo Northern, and ebi wo Eastern, and ye head ye baako enti ye do no ye fa River Park for ni na mo wan ho de ni ye kan mo bom and ye mo ye adwuma because in cycling na ye time ye be adwuma ni say obi wan ho na so to be make time and am betumi a jersey the ultimate jersey no so na dis kaneba and at the end of the game no that jersey no ba be di River Park for nchen she says scanning na the team no ye na sesa meka ye na sesa scanning na ye di ba River Park teams no ho bra. Okay. Hano memre ni so a nti mayan hwe se bia chena so mabedu odan mbetimi abasti na fe etimi atu ankomo no so de free ha. I didn't me or fire Jason yet never best studio na money na to nkomo no one who heater or the engo for fame. Mate ene chena be hwe manim. Yati. Okay. Yeah, the phone na so yeah the master papa we started to money the chisa out to the FM radio station na out to the money general secretary or federation so na kasa na abasbo bomb so ya menka mo na mo so mo adwuma sa na be radio station so be kwa chiro o man Ghana mu. Okay nti Ray fanisi na fe ye nto aso o hanom na chena na se ombeba studio na fe ni aka nyina to aso na fe ya hwe odan na se cycle so mkopium ne se ne no omne bone mo nso esi ekoye chena bedi nkomo no ato aso enso ewo ha nti no ne se na esi etie na we dia mesra obo ma Saturday no na omutwa ahomam na ado ni chiema odan sports stadium no na say almost started construction no na team owner Edma Kotokuro ya Mr. Lens for the Samuel Bodu Gokote enso ne sem kakra edi todwa edi fasena nyoma na AC Eco afa sika ebetimi epie mu ewo abra mpenfo betwa homam a sa eye stadium no ye be start esi no emu. Yeah, cost and uniqueness. They will be a qualified years. No share. No, he must share. Yeah, penny 40 is a honorable hour suffer for. Could you pump Olua, Quincy, Abaji? Yeah, Pia. You do this for Taichi, a brilliant Pasaka. And also, I share business people. We don't have to be with the cement grab a chair. And the other business people will come so I share. 80 funded the year across board. Scan the free. Maybe the contractor no you didn't sign or see or best started Jumano on the crack and some kinds of agreement no see a respect agreement near this one the best the fire bomb would ding in some of so projects now yet to be fair because you didn't see we are you bay school a college of Waha yes is much a bay who said, Biba, Ebewa, stadium lay a bandia, but some bandia readiness, yeah, ready. Yeah, more binding in a near say, yes, cost involved in not less than 500,000 Ghana cedis. And cost involved not less than 500,000 Ghana cedis. Eruni sika na ese ekom na for dance sports stadium no ye di awie na fi Kotokuro Royals enso etimi abom game anase Premier League no enso ewo eye achimdan ye ngina wo so na fi emfa gudemu nsem de ensi dodo na aka na enso eye other programs aka de bebrom na fi bia enso etimi akoye amamedina de Joshua Kwabena Jenim Yosef Fajiri eka ho omempa pokuare enso aka fa Rema na chete boa ye na nsem no ye di bejao ene anope ye so captain in the morning obofori amanfo at the morning show no etwaso
Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Achen, Ediba Ahenkan 93.3 FM. And Utiam Fasida and Confama, the sports team. Almost the sports. Into the world of sports, the Ekosoho updates. Near was I would say, what's in na idea back when I say, yes, sports of one or almost 20 hours of cry and so on. Almost the no. Okay. Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Achen, Ediba Ahenkan 93.3 FM. So a very good morning going out to you. Also for Frank Kwesi in Kansan. Odo Hokeni, Mama Mary in Kansan. Bejidi Sano pay Bibi Abako, yeah. Papa. Oba Masalutu. So and a very good morning to you. Auntie Ajwa. Kwame Radi Enti ye nam for Muslims na bad 3 days ni ye send mu message ama reply a feina more reply no ye nka mo hwe ye wo July mu aka na ne kakra bi ne ekodi bronya empanimfo abube ato ho se de naburo enyi nkane no ono ena ode ayemnwono ebe afie ni onu di kan bu na buru no ono di ayemnwono ebe afie etinyakopon ya adomo a December yemu ye maye no yenso ye be sa pepepe nti Abdul Malik, a very good morning. It say bibi aboko ena Muntala Rusaku. Of course. All right, so let me switch into the brighter side of life and celebrate a brother. Today happens to be the birthday of, and let me boni dini nyina de akere mo. Ye friend Nutifafa Walanyo. Edi amu nyina mo di nimu no. Eye Walanyo Akwetia. So today is your birthday, Walanyo Akwetia. Live to be 93.3 and beyond. Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Achen, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Say Eda fomboko. Wami. Yes. Walanyo. Erade beboa o. Nemum. Nse na your birthday. Na waban enso so o party wa ban mu no. And once o me kasa bebre, yesisika ofia akwada ensu. Enti Walanyo Akwetia ene your birthday. O party fortunately e wa ban mu. I don't know whether you are living on the budget or you are living in the budget or you are living around the budget. I don't know. But nonetheless, and them you baby.
Sorry, as yeah. Anyway, see, I'm fat with that chinty and twas. With that chinty. I don't pay what that chinty the other name is so simple. Yes, sir. One small positive thought in the morning can change your entire day. One small positive thought in the morning can change your entire day. Hey, brofo. Enti we, mami afia bruni bisa se krache no se den. Nyabotre. Ye ba kira sia ma won so ate ase bi ware ase Enti brofo ye kan tin say one small positive thought in the morning can change your entire day, no. Ye de ba ye ankasa ye die mu akira ase ma obi ate ase a anopai ofa bento mama wache yiri se bibia boko de odan kwantafo ho ye ene na ma yentoa so ne yentwam enko wanchi dedru wanchi so de anopai ofa omono asamwa mama wache ena anwa okoso trouble chain ma we ya ebeche watu I saw boa what he can I drink to the wa we see bu afu obeba me be bono owe he obeba so obo ni say asembe ngreni enti anwa no pai mama wache. And of course, members of the Christ Apostolic Church International Family Worship Center. Kim Oda, Mama can be. Estate Assembly. So from the pastor, SK Tay, and all the members. Eugene Nate, and also good morning to Doji Oko Eye Oda Nursing Training Hospital, and I say school no. Good morning to you, learn hard, be a bear comer. So back to the message for this morning. Nia medical catcher wono. And it said one small positive thought in the morning can change your entire day. Oh sorry, anopa, I think positive. Jene papa. And into ube fiya no more. Inu ba ko ene no ha no or say dream papa na papa anywhere ni mu kan. Se de bia o dream boni aboni ni bedi wani mu kan. Na no na me ka se bronsam or sorry anopa onenam. Bonsam tie bonsam ni adwumaye eye nipa ne ma bonsam adwumaye. Adinti se mi hu se obi ka jam se wakwa akoya ade bi na it is the work of the devil na me hwe na ni mu din na me se the work of the devil no bronsam no na adwuma ne sen otua wo ka. If it is the work of the devil, definitely, I was so attracted some remunerations and I said stipends and salaries and allowance. Into all the which one are you on? Because also it is the work of the devil, meaning we are employee of the devil. We are Juma de Mabron Sam. Into which me extra say we are the work of the devil, we are the work of the devil, yate. Nia why I will say the work of the devil no tuya wo saying. And only just by the way, but back on track. Oh, sorry, I no power. After so I bomb pay ready me that was sick. So I heard me swama de part chimney. And that day me jam me crash show on sa. Sebo me ho buying to manamu si ye. Musu a sign amane or how yare and muguase yimi free ninemu. Afe and that day ma enya me de. Ma inshre one de mum ramming chain. Ma enya ma papa one day mu emra min chain.
mi jai mabusua hye wo nsa mi do mu nyina nu mogya ni mu boyen ho ban wo sa mpae ni nyina wie na wa hyase se u declare enyoma papa e de ama wankasa wabrabo eni nipa e ben wo unim se wo sori anopa na odwene ade ye papa se wo sori anopa na wo ka se o ena de me besere ntu sori anopa na wa hyase se o sere a listen for the whole day no eye Syrian kwa but sorry anopa na wumuna ubemuna throughout the day o sorry anopa ne wo de be hye eda no ase no what you begin the day with no you end the day with it. That is why ye ba no pastor I don't joke with the word. I don't joke with it because I should be able to lead you to the right path. Sanabeya you will end the day with the belief we say a year so chire so saden ara say ye nyankopon no onwe animu ase enti ye hyeda na se no nyame di hye wutirim ni se awurade ngu animu ase enti eda no so ubewi a hye wutirim se awurade asem se ongu manimu ase enti se ne tie bia mpa ongu manimu ase bacho wati ase enti se woda sori anopa eya afa de papa hyase adwene papa enwene boni ma wunua obi di ni nwie nya trouble enra wakoda ma ade achi ne oda sukuram ohia na hwim madam wo bewu na me de bia na me ka chon se umuna ya avo afa hwehwe wa hwe wani mu a wodi amuna no wani mu nya fe nso asan de amuna umuna no pa emuna no bekoso a kopim se da no bekọ awieye but so sorry anopa na wani gia wani baji saa de akwakosi eda na awieye into one positive thought, one small thought, one good thought in the morning, no, it can change your entire day. Into the upper try, opa no pay our sorry muna. Ube muna throughout the day. Ade papa bi kura mposia, ade yes sekura sikura no a, se wo sere be ye wodin. Because nyawo ya wadwene se wo de hye da na se no, me pa cho wo da chinti. Me nka sama masem nwa. Oda sorry anopa eya fa adwen papa ewura danim na gide wo mu se ene da na mawura mu na ewurade ongu manimu ase ene da na mawura mu no ne papa nko na beba mafa enema a eye nko na me experience so wo ka kire wo ho a menua ba ma trust me eda ne nko awiye no you surely see ewurade na basa you surely see se ewurade oye obi a ne yemo ye ede ma ne ma but wo da sorry na wo sha ase ana nso biem nipa brem owuo ye ba ne se ni abrabo yi wa nkwa na wo sha ase wo keka sa nsem akese de ma wo ho a menua ba eda ne nkwa wie no wan hwe ya obedu dokono kwa but me mpese obedu dokono kwa anything na pa bia na we lead you, we talk about good things because we know say one positive thought ebetimi ya change your entire day. Erade nka wo ho odachinti fa adwen papa hye edana se ne obi a won ne wa asem bia yi ne ho asem firi wo mu wo de nkrofo ho asem hyehye wo mu a wo bewu na wo da so ne nam ho no kra na me ka kire wo no mefo obi a ho asem hyehye wo mu o ebetimi ya sua me pempen kan kwa ba bi me ka kire wie ne ba ya aka ye wa lie mhia wo amechia wo page so panye so amanga adwan medwen se mada so de enye wo na wo ba be serve me breakfast no I wie enye na de lunch ibre me I will never die over you. Live a free life. Ubenya che erade nka ho da chintie ne sa fama me ne yenkwen anim me da se bebre ohene ma de na si Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM.
Okay, so a lot of your messages are trickling in. Ewa ha enomo. Na mo de minim se message no mo koda na mo tworo to ho. Nti mo sorry ya no an say mo tugum sa asem kro no asem dada no e kan na wo twetwa mu no e na mo ye repetition sa keke. I don't know what is wrong. Anyways, enti nya me baba ye ne se me bo register keke. Eric Kwekubu edi baby I will be age so yes sir. Teacher Kujo Tepanyine susu so yes sir. Ena Crispo Fufu Blessed Son. Ono so Asante Mampong. Ena Slide the Great. Hey, I feel the Adam Banedru the Great. Yate. Or say good morning. In fact, oh, there be Massa. We are not talking about that this morning. Dr. Down Blue wants to pay. Yeah, that's say. Say what the message in the bye. Newspapers. And anibre ason. Yeah, the bremo. We be highlights ne kakra. Na fi wi aya to aso ne. Ya onkomo bebre no a edi. Empeni form pombo ko de. Ya me adom ohene na so. Ya me adom me so me ho ye pa. Me so me ho ye. Okay. Nyankopon ya adom a weekend ya e be ye NPP4 wo mu weekend. Na abatwo bekoso ewo Greater Accra. Me boy NPP4 abaso because o said you mo share from the grassroots na o matototo o mo aba bi duru ba bia ye we ama emprimprin ya ye kasa yi o mo be ye national o mo wi anaka wo mo flag bearer de no na obi bisa se NDC fo nso so so mom dem table ne ba out o I'm the buy things on Monday no. Yeah, August yeah. August no Monday no course. Next month yeah. Next month. Sa. Na said you go for you hu kotoku anu fa kuru anhye. Oh. Yan crofo no mu so. Ade hu ne say. See party bia na nhye ye. Da bi o sen ka wo to opposition dia by now ka wo kura na ka wo set pace no. Because wo to opposition wo nkwafuom wo no mpam wo nya hwe. Omo so udi kan wa ahimfia njesu adi bem. Sa udi kan wo ahimfia na court wa. Court so adi bem. Sanka bia wani nso abrese yemfa Ghana nso sa de nkasa abire wa organize wo ho awie o. Bo General Secretary ni Johnson Esi Edunketia. Or the service to George say omo door to door no ma ye bida. Omo ye so ebo awom. Inti no afia ka we ni mina so mo ye door to door under G say door to door no yi na wode ne ye Professor Mills oba no obebisa o say mpede mbisa de fu on etimi to a say nti oh okay but anyways before ya there o ma ya there say omo wa ban mu o hwe pressure ye wo mo so nyina but o matimi I organize it from FM ho no mo ade abeduru ba bi o maduru no o ma ya ade pa na mo so ma church mu di na wie edin ban ya say NDC no mo ye so mo so trading on NDC for no sa no mo trading I think polling station o mo de na ye branch o mo de na branches yeah into ma church edin na I see since o ma wie ni de I see. But omo yen in terminaja. Omo so ye hu so omo ye ready. No omo strategy omo fa no. Ehun se nkrofo area omo strategy no. Ehunfo a. Mama Kate say omo strategy bi omo fa. Nsi a obekọ no. Ekurase tu bekọ na Johnson ye Edunketia ho. Na party mpanyifo no omo ho. Ne nkura ne di agoro kama. Na se ne etie ne se obi anim se NDC de eye party a ewo fem socialist party but eno no ye den se omo nyina asua MPP4 no a omo nyina ehye kotu akese ne omo se kom dadam Kate say ana no ko chiri Kate say ana no ko to ba abi mu wa akura bi ase pa na o se odwene wa wanti Kate si okoye den okotu bi mu ase Edunketia mu akura bi ase nti omo afa no omo ehunu nti oh okay omo se be sua strategy no oh sa de pa na yesua ade pa na yesua ba isi ayan ko ne se abiem
Ghana for yeniate. Mo bana be we fufu ma ya ye bedi ye wi ayakoto atiamu. Si asane ye be ye no. Okay, so Braco Alexander will say obo help me to wish Madam Eunice. Is it Codecraft? Hey, Edinho. Codecraft. Happy belated birthday, Madam Eunice. A English teacher. Ewo Achim Abuabo JHS. Or say Andramum and na any birthday. So Madam Eunice, a belated birthday going out to you. Live to be 93.3 and of course beyond. All right, inti from say Braco eho enwode aba. Na madam ye bebo na su but enye sisi ya. Ye bebo madam ye su. Benu agya ne moja ni. Ye sa. Okay. Ye bebo na su. E de na hye agya oba ene onkronkron nsa. Ye wi na fe yama akwaba. Sasa na mkano ya mana kwaba edi aba ekomkrum ekomkrum aha ekomkrum ekomkrum dia se Ghana ni nyina isi ya ekomkrum me dia me kan samu ti se na opesa o chire mu bia no e relative so interpretation bia opesa o chire me okay me dia se me explanation isi ya ba bia komo ho isa obo emu oya o ekomkrum no yi na betimi a kire ase eje nti sɛ o pɛ sɛ o kyerɛkyerɛ sɛ deɛ ne ɛwɔ awasɛm a ɛkom kurom nti wia na ɛhyɛ da ama madam akɔ aba ɛde aba ɛkom kurom nti nɛ ne deɛ me fa ne sɛ menhu sɛ wɔ adwuma mu ha yɛni no me fa ne sɛ yɛni mu no yɛmfa ne saa na nyame yɛ adom akyire no yɛahyɛ da ama no akɔ aba nkasa ɛde aba ha no mu enti momfa yɛ nante ne yɛnkɔ yɛnim Yama adehye no mu nyina ache ebiem sa mamakɔ aba de ba ahenkan 93.3 FM kasafde tetetete eso apoema ntam amantam na esne adikanfo maache ene dwumade wasoguso a wo etie babia yadri da obonka ta ne moboso ene anuanu mienu yesinkonya yade ba besumwe wa kyerebe no sonso nonso abo apa ho simane polepole aduonum baako 751 da bonka tani yade eba no eye adwenpa hin kofi mensa adwen papa na papa endu anim kan mene awododo na meni ekome mahunti ye friend ye nyina ye mame akia January na eye daily guide da bonka tani na yedi efras ye daily guide no o say Ghana's favorite newspaper ana daily guide de aba echemu say eye Henry Cote na ni bra brenka buni mantamu ana wototo kokobon nsem de ma eye nkrofo bi o masisi dansim ya ye ni kwaso o musisisie ka kire o musaso o mo ahwe na wonu ma fribia ho no de a o ene animanim ya obekeka da ni nyina japade a waye onye obeka agufom na ahwe ade a wapene ho tie ho asem wode aba na ahwe se de waje ne white na waje eye ne kikina tumi say yes akora ni abre na owie ya no na wode eye Justin Frimpong Kodua enso mfonyi de aba ono so na nya abre pa se MPP amanyaku no twetwerefo dibre no ono so nyaaya obedi na so atwerɛtwerɛ nsɛm awdo de ama MPP amanyoku no so atimi akonkan na nwɔtwe no kura no ɔmatima hwɛ ne mu abum sɛ gyen na no ɛna wɔde ato dwakyerɛ mu sɛ so ɔmo gine di paa na ɔmo de tumi ne mana o ɔbɛboa ma MPP atimi abu nwɔtwe no mu ɛwɔ afimpi no ɛne aduonu ɛnan na owie ya no ɛna ɔde ɔsoafo no ɛna hwɛ adwadie ɛne fididwuma adwumadie ɛso onimonyamfo Alan Kwadwo Kyerematen aka Alan Cash skabon wa wote wode mfonyi de aba na wode atodwa ekyere mu se Ghana fo nyina koma nto omo yam esanse enche o Ghana yesa bekoye noma bekoye pa sa de amayen enti ya noma to ajeje mu ide ye nyina ke akoma to ye mpanyfo atodwo ne ani ntine guso a won mu sinkonya na bi papa bi enche be free Nazareth enso e de aba enwo asem eno no na owie ye no so na wode atodwa ekyere mu se wanu ensa aso eye nkrofo mienu mu mekire apolisifoɔ ensa aso nkrofo mienu bi mu a wanu eye emema na o kire mu so ma dia awudie kasie bi ne nyina ne sɛ wanu ahu sɛ ɛhyɛn a wanu etimo omo ya drobafo mienu na yɛse hyɛn omo timo na ɛhyɛn konya akwanhyia ekonya akwanhyia no na eye bahwadefoɔ ebopini wanu kɔhwɛ de ekoso no omo hu sɛ enipa ti ɛda eye ɛhyɛn no emu
ni petia chese awe ho pa na no na apolisifoɔ ɛtubɔ mmɔden ɔmo nsa asɔ saa nkrofo mu ɛwɔ kapuni mantamu te ho asɛm da bɔkratai ɛde aba da bɔkratai atwa mfonyi bi de aba tum sɛ akwan abɔnta mienu ɛna chese da bɔkratai mu na no ɛna ɔsoafoɔ no ɛna hwɛ akwan ne akwantepɔ dwumadie ɛsoɔ onimanyamfoɔ kwasi amu akwata ana wokyerɛ mu sɛ ɛyɛ ɔfankɔ ɛne nsɛwɔm kwantempɔn no ɛntwɔmo hwɛ no mu sɛ babɛyɛ akwan abɔnta na ɔmo guso de nɔma agu akwan so a ɛnya agorɔ hwee be July bosom ne de tɔ so ɛyɛ aduonu dwumadie no bɛfiri ɛyɛ asewei ɛyɛ daily guide da wɔbɔ krataa no mu ɛnsɛm abusua me de anko ana ɛtoa so na anko soso diaba wadi yera Steven asamwa boaten asabi efoni abeto asabre no ojina ese aspiring national chairman de ama NPP amanyiko ni foni edaha na ne ko akrate echenya se sabre di abatro no emu ayiro se mimri de ya ne ye hyase enti obi ani abre na asamwa boaten ane ne nkrofo soso de wa mani abre ye papa pasa kwan bia so na osatumi ekoma no anu to chemu se nyame adom na abatro ne koma no na ne national chairman akonwa no wotimi tina so dia wo hyebo akyerɛkyerɛfoɔ clergymen no ɔmo ka ho bia no wɔde sika twitwi dia 1000 Ghana cedis ana ɛto obusumi bia no wɔn nsa ɛbɛka ankɔko wakrata ɛde atudwa na ankɔdiaba anim ha so minerals commission ɛnso de nsɛm atudwa kyɛm so kopie mu ɛwɔ Winneba Ramsar site a wɔmani abri yie papaapa ɛnya de a wɔn tena se ayɛhwɛ han amakyesɛ man ni ebi akoso wo ho si ebetu fom agudio say ye gold sika kokko box site ne ka ho bia no enya de a wo makwan amakyese akoso ene so no wade ehun sem nyina etudwa na NPP amanyiko na batre ba bekoso ya ene John Boadu so enfo ni da ha se ye chemu se wanu so campaign na ekoso na ne sika se wo chicha nie delegate so de wa mu giye papa ene so anko edi etudwa na ankodiaba ane ewuhwe ni ma se ya se hunger bite hard na chese adisuafo wa mu ewo entoaso suku awodro no ana ne wo mani abire ye adwane akofom ye papa wa mu nya adwane ni entu ni nyina mu no aso ye hwe ehumesua so echem se wa mu ko makoma trom ye mie papa sento ankosise na dei ebekwa wie ye na nnuane awodro na ana adisuafo wa mu entoaso suku no wa mu sanso beka wa mu di adwane no na wa mu bomodin ye papa sese wa mu humesua no so no wa madwen ekoso no ene sama de ankoko wakrata ade atu eja abusuafo yete ɛyɛ the new crusading guide da bɔkrata no ana de to aso mera wo hu kafra the new crusading guide da bɔkrata no ana yɛ de to aso de amamo na o kyerɛ mu sɛ o huboko ba ko ai from sɛ occupy Ghana fo one mo ani abre pa ani ade bɛsa bia no matintim sam de aba oman o de atomontene so de ɛfa oman no ho no mo ka bi isi ade om de abahwimu ni sɛ omo so omori aho pa bibia de pefe sa Ghana gidie mapa a ye wo so oman be yeye no ehihim entimi nya nan na gina so esa sa Ghana ka ne ho a no dimnika IMF surudu wakane ho International Monetary Fund surudu na okopa bosia wose saade na wose yehwe na ebra so se yankasa nkase yapekwa ebefa so a yebetimi ahwe ye ho eso eho ensem enso so eno no katafe to so miensa ene edu eso the new crusading guide ade ensem people dey go on mo na owie ye no na wode ankane mrahye badwane anu ogyam de ma de hia omo asante mampo abato mpesua so nimonyamfo aya Francis Ade ni mosufo nyidi aba ono nso kyese nsadanse yem nanado danko agufado eye ebraso ese eye empanfo a wapa won masoafo no woye mu nsakyeraye wonsisem wonya reshuffle wonfa bi emfri asoafofro nkwa asoafofro na no ntimi mu abi mu okoro timi so mudwumadie no enkonkan ye nwo mu konsa na no entimi emmuama noma enko enkan na eno echi no eno asoafo nso no ehwe mfidi dwuma ane eye adwadie ensutu yaso onmanyamfo na kodwo nkyeramaten so asade no fanyidi about the boka tawe mu kyerɛ mu sɛ wose IMF na nei ye konkunyasi ani ahwɛ sɛ ombetimi aba so yasene no Ghana fo nya gidie mapa abane nim de ɔyɛ pa wogidie sɛ eno ma betimi asa konkan ade ama ɔman kokɔ Ghana so ebiem a wɔde ho asɛm enso ede aba na o kyerɛ mu sɛ eye banahene hospital so wapa ho entoma no so ba betimi enso aboa pa ama enoma timi akọ eye enkan kama the new
crusading guide the bokata ni munsem ebinu no na ye daily graphic okunim ko wakrata no ana etwa so na emfoni a okunim ko wakrata de be ne ne cheseki atintin bio ana ne blogs ahodo ogum chesa follow da kasa ana mrantie bi adeda so na okunim jemu se hwehwa ehun ye papa ise ne agwanhye bi wo ha obetia so asumeti na wada hyen bi so no ofitoye enti ochem se yehun ye papa hwefoni a wetwa abeto ane so dia na chese ye ehun ye papa na graphic esa so dia ba wo chena nyame ya doma ene emrahye bedwefie wo man Ghana yesa na hene woni monyamfo kino foriata okopiemu wo ho ene o man Ghana yakoma sika ane odi kwakotudwa na no ana sabre ya so ye hwe eyekua yoso womani abri ye papa ensadan sayem kotodwegu fo wa musre ye sa ban hwe na wochena budget ebe kwaso na agriculture enimu wase direct IMF inflows into agric na chose IMF de ye wochena hu sam ye betibie etu musre ye papa sa mo ebe free IMF aba no wa mo hwe eyekua yoso agriculture sector no na wa musu enya wo modi a wokunim kwa wakrata edi atudwa na wokunim eso ediaba ene edisuafo a wamo ewasuapo ahoduo mu student loan ne ho nkwa ne be na ochemu se afa kwakwaji student loan na enya afa na wokope guarantor bi ani ho wokoye ne ma sefata se wukita no kope na sika wo pe no wonsa aka eno so wokunim kwa wakrata edi atu edwa na yade da wakrata watu din say daybreak wase freedom in truth and ode aba na wasisi amno kasa de okopiemo ewo Ghana asrafo na aso ya mekira Ghana Armed Forces wase sachira do na na gusu ekoso ewo hodo ma chese nya agro enti ode toto ruro ni ani ntribi fonyi ade abeba chese enya agro kra awo chese o munyina no eboa se de be ya aso ewo no enoma betimi enso akọ eye enkan na wase okopiemu enso ewo chief of defense staffs wonoma eni toto ruro ani ntrim akoma enan ana wapa wo mo se wonom kohwe aya asoe wonom a aya Major General Thomas Opon Pepra ekan ebie sanso na aya set amwama wono enso ekan ebi afenso no aya Isaac aya Yakubu wono so ekan na aya Owura Frank Hansen enso so ekan ho dini bi wonom a nya de boka tana na wankasa wakenkan no pen popo so no enso ehunu kama da daybreak da boka tana sa de atudwo akire mu se Ghana sisi anye enko na wa hunyanyam ya wiase afa na nyina tiase global economic crisis na sisi ade ewo mu na no na Ghana man panyin abedeche Dr. Alhaji Mamudu Bawumia economic messiah wada hanum no okire mu se sadia nei Ghana okoba bia obi ase moayese okowiase afa na nyina obi ase moayese no abibiman oka kire mu se bra so se betimi afa aba fontenta adwumadie no so ne atimi de adane dane no mani na no atimi aboa ama bibiman yenkyekere na atimi akonanim pa ntia no so wode eye omampanya be de chefo nyi de aba ode asem wei enso ede api eye eso na yese Ghana so okọ eye ye na ahia so aye ne Burkina ahia so wono ma ene ahobambo nsem no omohwe so mba yidi mutawe pa ma no matimi akonkan sanse yesi Nigeria honum se ukọ no ma eye wono omoda na duafiase no ebi magibum acheso omadwane na yesi dwane omadwane no so no ahwe ya na omdo mani bekire mo Ghana ha ente wose ya ahia so no ye me ni kon no pa no na ahobambo ku no enso ka kire yese omo enhwe mfa Ghana ye nkwan to sam da biara da omayira ahobambo nsemu enso ewo ho na eye opanyina akopie mo koko board wono ma wano etua eye ano koko board eye siwo eye Owura Joseph eye Boahin Edu odinifo nyi de aba ana odi tudwa kire mu se hwe koko nya de ase ebehwe ne atesuo yente so kura de bida sanse koko akuafo kura nansen ebo no kura mpo mu pe kura se ebepigem avikos fo kura keka omo kire mu se Ghana ubepie mu a yene wonom ana chese ban koko hu pa de wiase afa na nyina no yeteso ente wo so omohwe na omufura se printumu na ebi mu so gika se ahwa na ekoteso no se da bi da enya de se Ghana ye be sa ade no eno eye the daybreak da boka tan mu ensem ebini amonte so dia koko roads no so wo mohwe na omonye koko roads be na se contract ni nyina omatwetwam nti omohwe na omonye wo okopie mu eyi western region efiti eyi sro so edi kwa akosi Samra boy de edi ba senkwegwa ni nyina ye koko roads ni be so me ka online
ya ye no efiti body e kwa senkwegwa enwa bia so no wa nka ntim a wuduru a do we pa su koko eno mekan koko root ne ka ho bi so abane de kika ho bi me kuro mu se koko ho me ko bia me su moto nyina yesi pia moto yesi pia enya fum kwan o ka kwan na moto onu nu moto ka ne kwan yesei esu moto yesi pia sabre ye nso tutompo de enya asem kete mo twetwam si ya de sisi ya da bia me kan krasefo ne de ye no o kwan kan buni man tema koko ne edua no he bisabie ko enga buni ma o de me fa masama ya se wonom de o kan kan kra ho e yi ya e wo koko fo ne da hene ye edua koko ne ma befa mo de akwa emilo na mo nom mo ma ye bi nom ya kwan so so yenya bi krasefo de asem mo bu Momento so me define da ko wakrata no aneto so was credibility na find that the about mampeni na adodankwa akufu ado ni foni eja ha wani chief imam na chose sha edo adha ye koso no empai bonase na symphony ekoso na mampeni na ekasa wa ha wo sra chechefo strike no wo mo hwe wo mo nkade wo mo de egu fom wo mo sama so na wo mo enkonkwa kira de wo sho mo bosa ne wo so ye bia no wo be ye amomakoma enso atomo ye ma find ade ehusem etu eja saso ana find ko wakrata ade aba ene woni munyamfo Alan Kwejoche Matene foni ede Halan Cash wano so kasa wo chese IMF ba be boye papa mo my Ghana amammo na konkan enya ade ba be say amammo no edisa ne na ebi mu atwe omano esiso a wo mo eka no yensisi asokora nye ne wo mo ka ana wo mo etie kwan bia so wo mo de wo matena se ehu se IMF be boa mo my Ghana etu empon no so ede a wode eba ye eno no na wode won munyamfo akwesi amo akwata ensufoni abetro osofo no hwe akwantempon so wanu so kire mu se wo fankon ne sa wom ekwan no ene sabre wo ba bebie ma ye nimienu se na ebe ye beboa ama hyenkafo ensoso etimi ho atom afanda ko akwata ensoso ede aba na fanda de abani achechefo aban gusu a wo pa macho na wotwetwem wo mu kokohia ye omiom chemse se ne aban no ene wo mu kwanenya de wo menije ho nti strike no wo mu gusu a wo mu ewo mu ene de dwe ya ye hwe ni mu se achechefo ene empenifo hwe ehuma esua so ensoso ebekwakoto santen atwenkomo enu achi ni ye behwe o se strike no wo mu ADC anasempo wo mu toa so enu ti finder ediabo sisabra achechefo ni gusu esra aban se aye cost of living allowance 20% no e wo se kwan bia so wo mu nsa eka no finder ko wakwata anena no pesu wo bo ehu teru ono wa na gwezi nkonya ade no wose woje wozo za mfama no ogunyazie no ogoyede za o medical yakọ omu james omu koye no hwe enfrimu amantie neso no omu sa wasade ne sa pan na beba yenja mefuntu mu a obia nyahwiu semu ni ma wochna ana mo twetwe ebe maso me say omo ntromba bi kes ka kwa na mo sa no na no ebi musu firi ase aburu nu ase mo nte achechefo no bi se munnim na mpanyifo na mudi animu no yasi ade mo yanse mo kwa ne ama mo brown envelope nom de asham mo ba pa mo se o mo me kwaye adwuma o mo si munnim na mo kwaje ebi mu buru nu ya nti mu de mpanyifo amudi animu mu gigi manim o masuma isi awe na ase public sectors ni nyina obi epe say if was abeka ho na se fo no the cost of living allowance o mu pebi ade na wose ye nyina ye gibio si ye nyina no mema ye de ama Ghana fo nyina nyam adwuma ye fo nko ye nyina eka ho bi na ye kwa nyina modin jawbo krata nsumu eno eye energy eye digest ono kura minim de no ma wo yam wa ha na wo kire mu se eye National Petroleum Authority NPA wanum so ade atodwa etirechirem se eye Unified Petroleum Pricing Fund no so o ma tirechirim se e wo se hu behia pa se wo se yesanso ede eba tidienti e wo se ye ma yesanso e restore no o mo ede hu tirechirim ede aba e hu asem so eda eye de bokata yi emu na owie ye no na enei eye osoafo no hwa nyamodin dwumadie ne ntoto ye eso na po Dr. Matthew Poku Prempe no wono so yeso nso de atodwa chirim se ene enoma ahodo ewisu no eye ye fiafia ahodo mu appliances no wisu anyamode enkania no so mba behwe na afin so no mo de normal do agu akwan so se de be ya anyamode no ebetimi so ahwe ama na timi akọ nanim se bi won man se de simi wisu anyamode no
otunu ho onte ase enti no so mugu so mo ye ho entotoye na owie ye no na eye Institute for Energy Security IES for enso ade atudwe kire mu se eye wasoafo no na hwa nyamoden dwumadie eso na po wono omo eye kotuma mhwe oto aguro bi na se aguro no so ya agumone omani nje ho onmo de omo nsamba abonte a gubo se na wasoafo eso aba abonte no so abekanta wono na eye adwuma no ombekam no kura pe na wasoafo eso aba abonte eno no omo so ede ho nsem ede aba ewada boka ataimu na eye tema oil refinery no to no onse no so nkunyase agusu a ekoso empanfo de betu dwa kire mu se ombehwe na makika no masi ani se de be betimi abu aduma wadrewade se de be ya frango anei ade be chi ade be se bia ganafo esuo ahyenkafo titiriu ya tumo no se de be betimi agina pini ama no matimi akonkan no yese ho nkitawudie no agusu a eko eye eso te ho asem so ewada boka ataimu na tie we de yasem de yesi Ghana nyina no so wo ba bibi mami anu mu nyina ye to so enkono ene yesi ye de adea omosi ye ne pan ye tua anyinamoden enkanea no ye tua ka efo pa electricity be no omosi ye de ne efo pa ko wiase afa na bibi mami anu mu nyina ye to so enkono na we na musole na musesu no ye de tarifu ba na musu samo aya asem yate etiwe eye energy digest enso da oboka atani mu ensem eno no any as a Ghana ye na ye nyinam kane abo ewo from there na Economic Times ana me de etwa so na economy de about say Bank of Ghana issues guidelines on the use of Ghana card and ni nyina ne say busumi ewo mi ane da na edikan ana Bank of Ghana the press release ba monte so mu chemu se ye no koyi sika ya fa ID card nkobiem ya de Ghana card no aneko enu to de won hihye nyina to monten so ekwan a odi eye Ghana card no ebeko bank akoyi sika ne ho kroni ba nyina no o Bank of Ghana de ho hihye nyina ato monten so ne Economic Times ana ebo ehu dero na economy de aba watchna budget review na wode ehun sem etudwa wode yera Ernest Addison governor wada Bank of Ghana ano foni abeto enti wochina no kiane kimde minim esa woni monyafo kinoforiata obehwe fufuo na wekita ne bag no de esika wo mu no atade fufuo bi se sora bofo sora bofo konkono ane nti wochina de enwa na wo hye na ono sumfoni eda say when sanso shefita no wa ha ana wo say Ghana prepares to seek $1.5 billion from IMF na just any ebe koso ochina no ana wodi hu yi empopoye aba mountain so no so Economic Times ko wakata ebo ehu deru abusuafo kanese ne se da bonka ta mo boso na egusu ade esomo maache ene dwumadie no ankasa enso edini na today ese truth and enlargement ene wode abai ene wo kire mu say group of Indium ana one mo ka kire wo mo de wo mo ka ne say wo mo kinka wo mo ntantem no mo mra no mo ni nkomo na afi omu hu kwa mafaso musika na omode wo no no ometimi anku mafaso na afi omatuade ama wo mo mu ndile kura na bere ni ho adade ni ho eti group of Indium mo mode musika kwato GN bank ni ade no we dey asem ya ate asem de o timunya ne ntem na monko yasem mmra mbedi nkomo eti unya today da obo ka ata na baby kura wo se muhia ne wo sansem ni nyina no watintim de agu eye emu ye de ne mo boso ne ye de ema wo na yase eye Ghana Medical Association for one more eye aso ya mo na shapom de ensam so my koko Ghana mu amka bom kuro no ba kono no eno mu kire mu sai omo ne teachers for adwen ekọ benkurum ene yase mo assistant omo hwe kola no yeso ahia biu kola no yeso so ye de ye chefa tisi omo so ani abro matiasi mu entimba cho ayi mo am risk asam to yaso no mu konkunyasie no Laban one relation ayi for no national labor mo we na mo no omo nkasa omo so omo pebi isi asam trofo yeso be kan ho abom yeso be pebi na yase buku haramfo sa buku haramfo ye omo Nigeria omo tete Nigeria fo abra bo wo no ma mimfo no ma beto ahye so na omo se oman no na afenso mu di awu yase ebinom agibum afri eye na duafiase na bum o ma de na yefa no mokọ enti ohwa ye de bimfo nyine kura be ba ye sinipa be se eye aduosia and 64 de wan hwom betimi do mani ache mo Ghana ha
to am do mu fo nya be ba for 10 times say wo hia sa afo ni bi na wo hu obi na hwe na nim say Ghana ni do hu na obi hu no bi wa bo say wo hu na nim ahun say we de onya Ghana ni wa hu ni wa hwe ni yie say enho asem wan hwa na akwa bibia wonti we ye national security for na omde ho asem so de aba eye emotene eso today da bokrata ni mu nsem eni adesimama Ebusia the Daily Statesman ko wakrata ana ejusue na statesman eso dia bawon monyafo eye Alan Kwadwo Chamatini mfoni bwa afesu Ghana mampeni abedieche Dr. Mahamadu Baumia ne dia bwa se ne na mampeni na kasa wo pemu wano so adie da se na Daily Statesman wade atu dwanyina ya IMF ehun hye kwaso na mampeni ya kasa afa ho wase IMF be ye o man Ghana moa bebo o man Ghana amamuo no amachese etimi akwankan ye papa edi ehwe na chese yenge akoma entry ye eno anachese ko wakrate esoso ede aba na Daily Statesman ko wakrata ede aba chese mampeni gusu a wa pa chechefo chom so wo munko enkwachira de ene ejakwa na chese disuafo wo mo ntraso school no final year student no wasi no be shase enti atuate wo matinya de ebo wo munko enkwachira de Daily Statesman ko wakrata ana ede atudwa na won monyamfo Alan Kwadwo Chamatini was say there is hope for economic rebound. Not to say, what sure my Ghana economy na ekwan biaso no besa so amani muso senia mapenika ya no we can bring back the economy and in ekwan biaso na economy ni de ebema ni mu eswa Daily Statesman edi atudwa mapeni abedieche Dr. Mahamadu Baumia eso kasa afa ebibrem emai sabre ya o mani mu ayede na ne ebibrem so ayede na wakasa afa ujem se wose kwan biaso no yetimi hwe na ne economy no emu emre enti wo kiremu eso wo mudin hihye mapa egu aponso eba beboa ama ebibrem so afa ne tumapa efra Daily Statesman ko wakrata no ana edi atudwa ene anupe champion merci beaucoup asemo etrebia ni mu ayire asemo na de ara bobo go so ne wasane ho ahwan e ho na mfiri ana also ko bo bra ho sa asemo because wano ate wo ho no pa bogo so he can become when I was saying for Coco Road nana Coco Road the so Summer Boy so to Summer Boy Summer Boy na ho no na me wo me auntie wo ono no Summer Boy say your Summer Boy ekura unim ho nyina enti bobo ye nkoi me mu bobi ka wo ho ye kwachi aka na say ho ye hwan baby abobo no mo MP no mo friend say homeboy Erica fo pam Amemfi Central mo na ye kwachi aka okay enti baby ambo ya Amemfi West Amemfi West oh I see enti hwe mumu ni torumpa mo nyina ye Coco Road ni bi enti no na okro bi wo ho omo fe no swaba na swaba na se kire wo ho ewe henfa ewa sanko se makotena wa woman no good nya wo ho na unim na akwaka woman no good ene obefa ne la woman no good woman no good swaba ni bi se ho ka bi akọ se mo framfa dwen yes no de mate ohia mpanika ni nyina yekuro keka bi ka ho ohia mpanika mo framfa dwen skanti woman no good ye kan say once na camp mo once na camp pensano nyina wo ni nyina ye Coco Road ni bia baby akoko wo so ho no udu wa asemunko omanfo kwan wa ebi kwan wa de bi kwan wa but ebi so obi eti ebi kwan wa oba ebi kwan wa sehwifo bi ni asi sehwifo unya ma de asi sehwifo no mo kwan o da bi we mu wa chen ha o sehwi o da bi we mu wa de obobo yi ala bi o won de se ana me kan say so no maaye no na sehwifo ni na elidi let's say what be say omo ho ana ne me ka won ti ase da bi o maaye no na sehwifo ni na elidi omo eba ne se odi an kan say ye radio ma tum obi anko ne kurom omo anka be nante fom ana me che se omo no still na no omo wa che we ye o sehwi no baby we gigan de se anu me ye da bi minimum don't do that da bi sehwi baby am kika de we nim da bi no get de se we nim asem kuda gwa me say
kwachi aka na area mu ho no mo nye ho no bobo yi ba e won ni serious ne ayi Debbie serious mu won echi o oh Debbie gwa na ayi man so etna ho me fi de sa ha unu baby ya asanko de se ye so me fi na e kwachi aka no amefi central hey ejo ye we ye ni champion mo de nko don we echi oh Debbie adwempa ma de na for mani so Western North what's that make ga na wani mo Western North de se ne ayi kura asante region bo she ba bi ani ti o de ayi ya mufu idi aja yo ya mufu do mu wachi na da bi o na se wo free bibia ni a na okọ awaso awaso ufi awaso na okọ anwea bia ni anwea so no anwea so yeah from awaso okọ anwea so ufifiri ho mo anu akopie sabi bekwai ma me che o se ne abeti ase bia wo fa ne de ufiri eko seshi na ofata krade a ubedu asenkwegwa oh da bi na se ofata he o de tie me che wade de ntia mo se mo de ne ben no because of takrade na mo fae no mimi kumase asem na me de ye yi ba fa kumase kura na I think say no wani mo se kumase ma fa kumase me fa kumase na eko mimi se kumase na me fa enti se me fa kumase a fa kumase de mo da mo ma mechirim o de chirim ni na ba ayi ni aba onye chirim ni sawini na sawini no ba chirim sawini no ti ayu TV onu we wasa se wo beti ma chirim nya bi ani nyina o ya wasa ne sahwi enti ayi fa na wani bibia ni ene asantiment ma ebohie sahwi ho na sahwi sha sie free nti wo ba bia wo won ye kan o se fine sankodegwa asanko di ono wa chire o asanko e tira mo dabi o dabi asanko tira mo dabi asanko tira mo dabi sahwi bo di nom ne ayunum de e wa chire eno wa chire but sanwea so ne be kwai ne ye so mo ha ya sahwi yo so de se wo ha ya eti e kompe ba bia mo wonu tu ba bia ma mi free ba yo dabi ana wo kan se me ka sahwi asanko asanko by store wo wa chiri asanko wa chiri chem wo wa chiri compare we wanim kakra sin yo so we be wanim asanko be wanim a chen yo so ono tofa be kwai sai sahwi be kwai me say honum nyina ya mielium me we offer say me sahwi be kwai ho no ahora me ko tenae nti ahora me de sesen ya mo kan nyina o okay se me wo sahwi be kwai de amami ho wa wo ne wo de na wo kan me na me ka say wo sahwi fo be kwai de ya sha say free be kwai de ne ho wa okay sana me ka because me bu free be kwai but wo di free takrade de say wo beduru aja say before sa net here but ebi kwan wa ba ebi kwan wa ebi kwan wa but say me di kan ye be say da abo wasu na amamre ne amane no ye di wa fam na fe ye di wa sempanimfo nsa gongurungu masters ne omo kaka na do omo etutu din no so ye di wa ahye wo nsa na omo apedin bi di ama wo sa pepe net here mo ye rename wa enya na wodi kan ono de ni di ne wa ye bi sa beto so de ane asem na si osom so obo ni din no a untimi nsore nko ni di ni de wa ti ade de aya na aye no enti mo wie papers na ya obi amoni din but ye be mama ami aboni din ni asen atie bi okay enti mo wie di am omoni din na monkoi anyemba so obo wi ane ye ko ayi onabo eyekofinti pie de ma onabo Alexander Kwesi Akwa wo se ne ho kani enne eye ne birthday na woda pa kese ene ono nso wo challenge ne boss o sa say ndra na ne boss nso so yire birthday okay I see ndra na boss yire birthday I see enti Maakye Akwa wo eye Achimoda Government Hospital ene utotwomucho se ene ampaye bedwa nyame won hyira no onto kwandam no onye okese ene akomapa wo de ama onye ma nyina na wa akomapa nti se wonya oba no wa akomapa se ya a woman no good wa oba mo aso aye sipa mo adidi enie
aha tiwe die was nyankopɔ to nkɔ ndem no nya okese onabo eye kofi inti uchocho mucho na ono no ye honorable no we hemfa oh sana wow so se ko nso bisa because me buy nyina ye de no honorable minim se wadi assembly man dade a bia no wadi bi ana wo no honorable na mo nso ye honorable si edru ba bi a timpo ne kakra ma ho nti ya oja oh okay honorable no si edru doctor ne timi de chebi mu sa always she ne hokani happy birthday no na ne krakra ne say just a busano nti we dey bisano say me say ne krakra ne say birthday no wish ne krakra ne say okay me wi a enya wo na me bisa ma wo so ne yere no wo wish ne birthday no ne krakra ne say say birthday dia ye nya ne sa akwa nti honorable I believe say you taste what nti na on kire yen ba bia o ye honorable no nso no ne mpasua so isi eno so me dey so ma say yen kra nti ya maka kire ani honorable ya no ya ze ba bia honorable mpasua so no na ya mefa woni ehwese de wo se be kro na endra nso so na ye maame hati ohima hati Mrs. Aqua. Oh, okay. Na ndra ni birthday. Ina we afo akwa. Ana make say minim say na ne boss no omo ewo similarities dia. Hey, and you. Ne boss di akwa. Ana ono so aware akwa. Ayekese. Wow. Anyways, enti osi award dudu enti na de yan. Mama to me bona me mo. Award dudu na meni ekome ma ho. Iti ya frame ye nyina ya maame ekwie January nti udin no asem na wie nyina se udin de ekwie January asem na wie asem na wie nyina se udin ankasa de maame ekwie January se eyi enyeje ho ne ma anwom eye de ayo nti eno ane awodudu ntina wani kɔ wo ma ho enje say ye nyina ye wo ma mande o mande na ni emema sunku a o emema sunku a o ma no emema nko a I see na say ye tisi ye na wunimu ye obia mabehum ni de mo ka ho bi obia ka ho ene kobike o kwa na wadi na chi akoje kokosika kokosika okay sa me ma hwe mo ama mo sie fifi de edu mo so nti o se hwe wa obabere we on ba bia wo trafa se ekom de wo ba no anu akire hwe kura wo behwe ama wo sie tutuo no obese da fata polia betutu okay mama na masina ja ye ntwa so wo ha no mo de ubon krata mo boso na abusiafo ye de ebrem no ye twa so machi any jumedie ni dia fe na ye biggest conversation no ye bebo awremu na fe big interviews no so ye de amamo of course your most authoritative social political and current affairs talk show machi and one agusu awutie no ofra me oboba ofori amamfo me pacha wo adwenkyere ubetumi dia ba 0594 841044 0594 mame fa seda enko ema unisem cement eye papa unisem cement enwa na abrosan enan ketwa ne akese ni nyina ye di AC unisem cement eye papa Samchi Enterprise ena akofa dia ba chimoda amantra wachi junction na okohwese de Samchi Enterprise adwumafo no mo ye adwuma ho no mo animu te na omo wa botre kire ne mamu de kire wo mo customers ya na ma adwuma no aye dedede pa ya akono eni nti na me kamfo eye Samchi Enterprise ne dia ma wo ho ne ko to cement ne papa no ebi na emwa wo pa Samchi Enterprise de ordinary de asem me pa cha wo ebia na pese wo ye agent nso pese wo ton cement no ebi e wo ba bia wo no number ni nie 0243583190 0243583190
90 fresh number no ankomo no yebedi ne kama pa ano herbal bitters ne capsules no so wo ho eboa koko na etete wo usisi na eye wo ya waye mre ewo ennam ana wanumu ato ntumi enidi akona wo se onyama wukunu yere ateko wakoma ene wanya wo haw kakra ewo ho ana se be ma dwapade no na aka kom me kanfo ano herbal bitters ene capsules no na ede ama EK Eximim Drug Store ubehunu yen ewo ho no mo a achim odan Old Town Zango ubehunu ano herbal bitters ene capsules no bi ewo eye EK Eximim Drug Store ho no mo na atumi aboa pa baby bia ye abibiduro na se eton abibiduro no so kwa wonsa beka bi 0541210227 eye number obefre yenko na yene yera crying nana yawo entry crying bu asiako enkotwetwe enkomo pani utimi nka no pa mamu ache wadaro mampo mbakọ de yesu adam ye fa ye de rade ase aka mfie no be se mienu ene efa na aban ye atia konwa so yi ne mra abawie ye bisa looking at your current state of economy na economy ye nyina ye tiam so oman ni mu ayedin oman ni mu ayedin no enkoto se mfie mienu no be bawie ye no ebetimi aba se NPP aban yi omo be dane wo mo economy no ani ama ainio to omo political fortunes ana yo ni din kan be chama telephone na ana machi amiti no boss abema amanyo semno emebi ana voice football be ya wo ti bench bia no ya wa do no se wuni ya wujina performance no ye mistake si oba with macro mistakes na convert into goals kana Ghana manyo semno ai se wo hwe NPP abanya ebe mo position ti niema ensemo mo kan ye no wo ti ni na asan dan ba wo mo so abanya oba ye no ni politics ni niema wo de ba yi na ya ga na se nke ye pa but maybe the politics do bia no wo hwe o man no ni fa na ya ne ba ha resources ni ko fa de do no the policy na ebe boa na se emwa the NPP aban challenge ke se pa woman na the policies are almost the buyer, that the social intervention policies almost the buyer. Any person in any PSHS policy, it be any NAPU, and the Okumoka sepa a PSHS. For PSHS policy, no, and say a policy, Niama a commono action degree, the Abanika in a com. And what change no Nima be a war and this abantion. So one more year, it's council a comedy and a kind of faso are converted a better time inflation. Na omunim kwan mo faso e man kwan na omunim kwan faso e register economy no e ade akwati o mbebre ba bia bi economy na no asai the ideally no enka yetna se be hwe unzo where the economy is down to say near man ku kwan fa entire ban no and so Ghana for akwa abuhia mu yakwa abuchire mu na 2 years ago ni ade potin NPP aban be ti han ye ama ensetan ye atimi aba enti one breaking the age in the year breaking the age very difficult to break the age very difficult for the government to break the age okay enti sisi ya ni say omo ahyasia interventions ahodo bebre and a typical one IMF omo anhwe the political suicide omo betimi committee looking at omo ankasa nsem one bre bi atwam omo kekan ye and omo gina IMF but I say omukoji emwa na yen economy no asan agina ne nine. So don't you think say with this IMF intervention no ebetimi aboa my economy no asan apija ne mu bema IMF no kwa na sabi e ba be ku aban no de na mpesa me che IMF no a policy itself IMF no is a policy itself o kwa for your package ya you akande e ka ho I will not be surprised say MPP flagship programs are on the buy. I grew up in IMF, the young policy from back. If it is the set woman policy in Krana, and IMF
policy no betumi ama ayɛ ne nsakyerɛ kakra aba free teachers mu eti IMF no dia eba no ɛyɛ nanso no saa aban yi ɔmo ni hwɛ bi na kɛse social interventions akɛse no nyɛ so sɛ IMF better rate ama saa ne mana kɔ so no so na be ha aban no wɔhwɛ bi sɛ NACO wɔhwɛ bi sɛ PSHF ne ade a the difference between President Kufuor and aban we no say President Kufuor time no before the policy be ban so we tena ase study who say the policy be sustainable the sustainability of the policy is here President Kufuor aban no but we say aban we policy odi ba nyina no o man nya daje anhwa nkwanti who the sustainability of the project the policy no tie ba or the how kese every man no master PSHS pass we nya daje some head teachers and I had myself senior high school. When you interview teachers, they will tell you say they're in crisis or more brepa and good. So, one year you have a baby and you can't progressively free no near Baba Visitor. And the IMF a bino colony, a idea of the option, you have to say for Nemu, a best time Abbey suicide ama buying because most of their flagship policy projects programs from the Abanino. I'm a backup ama Enti I remember very clearly say every bi ana NDC wa ban mu na every bi soon yes wo mokoto abayi o national executives sabre no opani ano no enana oye Frank Akurafo de ma CPP ekọ ho na asem akoka kire wo ne say omo ehwe kwan omefa so omo be yi executives a they will be able to manage on party no whilst in opposition. Okay, na asa agro ampa. Yetu abani we yomu ko opposition. Efutu be na wode be ma NPP fo anyame yadom a Friday, Saturday, Sunday. Omokoto abako yomu national executives. Yo afutu anyama NPP abane se. Isi abane no enkofo a omokope national executive position no. I'm saying for you be a woman passion, you start breaking the 80 spirit in every room, imagine necessarily you a man ever the cow. But no question, you know, nobody wish them bad, wish them good. However, a better key, very, very supernatural intervention and son of a bino account because they're gonna yet you remember their name for a year. Now, the study a bine so the position. Say, Wabemono, who's near and for Omu, a bit actually pabu. So the mention of Ombeti a united nipa or more social quotient, ne intelligent quotient, ne emotional quotient. Idia ya come, no better united party. And the Omungo beyond Sika, because Ghana is your democracy, Sikano, air control, you know, they don't pensua. The competent people, Nipa, Womu, Amufama, Nipa, Omu, what it takes to lead, you know, they are not into leadership because Omun crazy can be doing. By a policy, acquire Sikane and Nadane and so. But delegates no more for no destiny of their party in their hands. I say so no Ghana political parties need to play active role in Ghana's development in Ghana and the momentum. So more corner, more political and Kotwaba, over to meet a Karma photo. Ebasa, not say what on that. So I know what on Ghana, what on party that. Your more corner, the best and so Mukudra. Woman will be a woman to bet my judgment. Will be a party hundo. Now, what man who don't want to about man, and yes, will be a Uncle Finance, you will bounce and testimony at it. Now, a one twaba, a man who for a woman, or fashion, you know, or man support, no be neutral, ama fighting. And you also saw what foot you know a ya more or less to say, yeah, you're Ivar Cobna Green Street, the my woman Ebion. That's right. Omonko to abanyi omo ebit me manage party no house in opposition. That's right. So you see MPP so moko opposition. Master say to me to about resolution. It will take miracle. I'm a party ben na ba. Energy I mean in person ko back. Okay. Party se be me candidate. But enti botaye ben na be ma Ghana for ye koto aba na ombeto aba tia NPP for na omatoama party foforo ehunu se sa party ni betimi asolve sa ohaw no a ye face sisi ya no mini asisi ya ye aduana kwa nwan ni oman mu planting for food and job by enje aduana nwan ni o kan se aduana wo ho dia ma aduana nwan ni ke se pa ni no patu na ye ni kongo ma pofa board ni ade fi ayi bono ahafo ni sefi ni
asantin kuru so aba no ene patu boy se jana butua na kokofa ba e bo be din se jana boy bo ene patu moto patu 200 cc a e se bi wani abai enu ni nsa kra ba akopɛ na da fam bibi anwa ye den nko school fees parents in India yanya part of the world no ena ye hwɛ se bi bedi esinya ye nkyɛnse ye hu se ye interchange upa ye si interchange na si airport na ye railway ye bi ayi na komo any Ghana ni se bi railway events airport ye real Ghana port was na airport cover plane what they say good was me no ye ka se ko bi asi ye tie ko plane ko nyamfo bi da ye tie ba bi ye ho di me no em fa mo so why airport ye nya me ne se mo hu se wo de policy e bu from a ni sika to de ndi bi hwe me ma ni bi tia me rent na ye mi se wo si anka se ye Ghana for ye ti tia ma school fees ye ti tia rent ye ti di TNT to saying patu what is saying and no na mo man ye di ba bi ye na sa nya ma we so na amanfo be fa na wo ma to aba etia MPP aban ye to so ni no so no and say MPP aban no wo mo nipa omo wa ban mo mu di omo ni no omo life or the type of life omo living no any bit ni person na people see them say they are living affluent life na me ko yima wo mo what they say na to say you say come the na to aba ma na say wo ne me ko yima wa esem to aba ma bi because they are living affluent life they say nyama ko ya e wo man me see hu say obi a sofa e see obi a ho tere no na ko ba say them very full but we are hungry there na say ba do no ye ntia say sa en ne be ma amanfo ato aba atia MPP aban okay enti se ye tutia wo mo a nia obobo so nyina ye ohaw a nu nti na be me ato atia wo mo ye wogidie se de de ne ba no ono ba ohaw ya obobo so nyina obesolve amayen ana eye se o ye ne obi wo manso nti ye beto atia wo mo asa keke amasa de tie ne se aban fofo e be ba no nyima bu a wonti no because you see angasa me say ye wi se du se ntokwanom ne COVID ba ye ni MF aye ko ni ade no aban bia ni ho obetima se sebe ba de aban betima ne se wodi internal policies bi gu ebe ma ye spend no ni ma akofom na manfo hu se aban no ahoche ewum no oni animum oti ase so udi se nti aba manfo akaje o mo se from the nyina no the people in government are enjoying so ni me so no enti ye hia ban bi obeba se bi onima bi obenya kokoduro na what me akeb no dan kaka it is a free SHS policy no papa a policy bi a what the ba e me bi do you policy review e was say omo ya policy review of the free SHS now some of the near women now no you reduce the e free mu say the burden on the government person e be from kakra so and the mean can teach say abafu bi ba obesi Ghana ma Ghana aba be dan America bu tmam Canada David e masa ba ye hwese amanfo na beba no ebeye awimfo aban emse me kasa emu da okakra awimfo aban a o me hwan han kakra aka ni ade ena nsem so MPP aban no kan ye Yoruba nyam kan ni ade no se amanfo nya gidie kese nya kofu kese bo mu ena won se so mo kan nya emba mu enti no nipa wadu mu nsem e wo hon fan se we wu bi MPP aban challenge kese pa wo manya eye ensem a wo mo de wo man kan akitu Yoruba nya ensem o kan ye no enu ye niam ama manfo gidi a omo wa ban mu raide efi omo ko so wo ba no aka che oba se me ko ntan ba me to ka bro me ko wen ba me to ka bro be ba nfa ma de bi ba nfa ma ka be gidi ewo mu be ko ko ja se ye se gidi na manfo wa ban na raide efi wo ko en so na manfo be gina on de to aba eti aban okay yera ma ye na se bibia ni e be san ba biem me da se ni okay nti ye ni opani nana yawo entry crime bu asiako ena ekotwetwe enkomo no ono ena oda eku awatu ne din say Alliance for Sustainable Development and Participatory Governance ano so still on the NPP one more in some seminar and said ye nyina nim say Nyankopon yadoma on the 15th to 17th ena abatfo no ebekoso na enipa a wo kwakọ gina no omo keka ko aduanan enson mene wo kasa de ebinim gusu a omo tisi fam ebinim sisi fam pa omo sisi fam a yede eno so ho asem ede ebemawo na okay ni ebe ne se we will talk about it maka kira wo se a bit analysis will go on today
with regards to MPP omo about to nyame yadomo a Friday, Saturday, Sunday ye di enimi ya omo kwa kwakoto no enti yebehwe me no ka say survey bi aba abonten a survey no from Office of the President omo research department and University of Ghana Legon omo so akoye research ni bi san so na ABC newspaper omo akoye bi hwan na edi nkonim na hwan na odi entwo hwan na olidi hwan na oye elusi. We will do that analysis for you and we will call names omo elidi ulidi ana no nchese we wini ulidi but a free eneko pim Saturday no bibia betimi asi a free eneko pim Saturday bibia betimi asi because personally ya follow NPP one primaries akwechi omo delegates conferences no ya follow bebre no a enti looking at near course so tamale a free tamale besen call koforidua also so the course so no o compare na te se bibia etumi si enti se o lead in a survey a ne no nkire se e wo se otida e wo se enum mu hye wunkran e ma ade na o ye no yire wo ho na wo ye niye enti that is how it will be because this week and the weekend no NPP no definitely you will be hearing MPP aya na wo de acheyen sa pepepe when the NDCs and so put you arsenals together now get it ready. That is the same mileage we will give to them. And in Tiana what you say their mommy and then that is how it will be. It will be more of MPP because yes you before any nam ehua paso. Inti oko more wings na you were the youth wing, you were the women's wing. And national organizer and then you come to Nasara coordinator. So the Nasara coordinator is there, the youth wing is there, the women's wing is there, and then you come to the main national organizer, Nafi Waba for vice chairperson and general secretary, and then the ultimate, the national chair. And we will do the analysis for you. Nafi survey no ayensa kan wa hanon so no. Ni a survey no kano ye de atudwa de amount. Why na a lady so far why na o lady ye de san komotwetwe no so e de be ma wo ya na wa hye ne nso e de amame e wujumedie ne so wadwen kire no betumi de aba. I've seen a lot of them coming but and some na mo keka no ye yenka ho asem wa ha nana obrempon mensa jebi ese wa my good morning ye da se bebre ye da se for coming through with it me pa chon su betumi do de aba ye kwa animu no ano ye bekin kan kama e de ama normal SMS nso so o betumi de afa ho aba WhatsApp nso so betumi e de afa ho aba 0594841044 0594841044 wo de fa ho no de ba ye bekin kan de ama yenko ne ne owura Richard Kwashi enko twetwen komo campaign against privatization and commercialization of education. Opani what's mean kind of from cinema watching? Yeah, me also. Umpumbo yeah. Yeah. All right. Inti ma yanye more reaction to the hassles and tussles are ego between Ghana, Abai and a teacher for more reaction. Yo me da say na me chia with your phone na no pay. Baby, a campaign against privatization and commercialization of education. Yeah, jinama sebu Ghana phone na titu omuko school of public sector. Na anka almost munya quality education. And you can quality education ejina nyama the first 1 year at a for muchirin kolana dia. The state of mind that omudi chiren kolana dia senebe ya that almost venya akolana benya with you. And we na chichiro for free one man na you can infrastructure classrooms any other teaching and learning resources and ye born with the role. And this year a chichiro for now Ghana has it's almost more public sector and almost sebio nemamu enye and the additional uvi omo krata omudiba abontia
omujina nyama beti say na fuel when prices no cost and other cost of living was do na omutimi and yes ka omudimeko school no kopo ni say Ghana public schools do na omuni bangalows ebi a teacher ni beti na school mu for class culture there but anu kropo yinya sa we no bia e kire say ebeye dey say teacher ni best story no pa say enemy ko school because what the school mu on mo ba yenye ni sa enti obi oho ababy a edini ko tuna baby onya ni dan no kwan wo mu kakra enti sebi say na the National Labour Commission so kan no omodi months no legitimate I say say nipa no ordinary na kuma ene ni san na ode ye ni juma enti say we mu ba ko touch ma say ni juma na ye no ontumi nya we no ontumi ye ni ye enti nanka ye be stre aban say de omu hwehwe no omu ni omu esi akonya me say ne ombetina ase yes yes ni say aban ebe ye nim say crisis bi on mo but mom the crisis ba say we opinion wo fie na crisis ba wu na ube ye sacrifice ka grandma man ebe den ebe nya when say be ometimi ayo mo jumanti omu fie na omu solve problem na nye say na omu so mo chichi omu na of ye need count mu call this no ye need nkola na say omu bre ebi no cultural exams within 3 months. And this a net teacher for Ufina, Yantumi and Yahu na I say no commitment. Almost here twice already. I almost me and car idea Bema or Makuma Beba concern and then we did it. I said be FPA free meeting. I said be by Wednesday. To me then. Eti omuwansina omuko koyeji masebe yenkola no sebenya when adista. Okay, enti ebirum so ensem omo kan say yes, ewomu say omo demands no legitimate. But looking at a teacher for any adwuma wo mo ye wo Ghana ha no. Don't you think say they are even above sa cost of living allowance omo air fighting for yi? Why wouldn't they go and fight for the ultimate? Rather than cost of living there, I don't know how long they may take it. And it's extremely say you can't cost of living allowance. I just say Eddie can almost can negotiate for base pay for 2022 already. And quite so no. Want to me sound when you more than a contract. And to me answer call which is me sound we contract na sign no. And yeah, we there normally no the normal practice is my phone or my employer higher negotiation na a nyama sisan omu kona omu hwe difference na e be time mo calculating the base pay no e be inflation was 9%. Now omu nim say inflation was 9%. Now ban no bet manage inflation that's manage the inflation 2017 na or single degrees no e be cost society almost make me IOD. But everyone a static cost row to say almost 30% plus no. A chance want to make a negotiation table say me negotiating for another base pay for 2022. And they are to me and say, oh, Mr. Sena no nanka in na ye jitum but the say no nyamano de my would have a crazy my and Senebeya your best at account 2023 was some. I'm say anona cola na omo vivianti sebe to me aka bibia be ma teacher for be akuma be to omo ye ma omo be eduma na eduma omo ye e ma Ghana omo be to me aka say o Ghana ti omo ka ye de e say negotiation na e cost to tia for 2023 no oho na nka e say omo hwe na omo ye idea e be ma e ho chira e wo omo so tia no e ni ho no ba for now no mra kwan no the omo to me ni so omo stress oh we my baby kakra then be able to manage your system until with the forefront where the aba until now omo hwe cola no okay so it's not bad. It's all right so from where you sit, do you see this whole thing ending soon? I bebwama additional na cultural exams, they will also benefit from a year one more teacher for some baba church or my dear. Yo, I mean that's who say yeah, so because the advocacy group no ye
monitor baby your interest for quality education at the public level no your interest on it yes normally no your monitor situation no there who before almost at the strike action no ba abontene say who say GES no as you say other public sectors so you juma kakra within 5 years no you say you transfer and it will be a high dine and I say one hour in a dine over 5 years and it did not cover be a quite almost almost 10-15 kilometers and son of betty married a school and the to say no school when then poor prices a cost run transport fares to cost run rent the beer cost run the other monitor is teacher for do na to say school con say benyes ka akọ school no kwache ade akọpọ ye di mom and you will say obe friend the head teacher say na either the excuse about me arrangement me be school and I say na you feel say Daniel Manu course say o ma anye hu bibia the ebe pa ni say nipa no sorry na ka office obeko school ba on to me na school so obe fa excuse be na we there after it ni nyina ebe affecting kola no enti say omo penny for no see o sebio to see your members no report anya from the ground no it say yan say ni ya obe yi teacher for dey say omo school ba enye omo pen na omo dey tinefi emo car omo dey beko school no na ye mo dey no e say omo ekosi omo kakra say be yi sa ha no free ho no enti ni nyina no say there be fifi and say negotiations no aban almost say scale ni ho omuko emom did say almost to near maybe year betimi afia when we enye away from now to December na takola so no everyone na aban ni TUC ni organized labor and for no etina every day betimi edima phone na activity Okay, so in short you see this not ending soon. Yeah, if what I'm saying is that if the position of government where they see is like, oh, there's no money, so we can't give you what you're asking, then that's what is going to happen is that the teachers are going to prolong this unless probably these court issues come in. And when you force a worker under compulsion with difficulty to go and work, they'll transfer that anger to the children. That is even more dangerous than finding a lasting solution to the problem for now. What the government has to do now is to make some sacrifices on their part, and making the sacrifices. And the failure on the side of the government is about compromise, you know, making sacrifices, you know. Yes. And a bit more prolonged. 20% no crop. I'm not only on okay. 20% I'm moving some means but maybe me and Mamu say and I almost in the five year almost say na o yin na e ko yin and I in na if we and then negotiation o ma omo ba abeka chon say ye need countries track no tell be even what they even say oh your court injunction no be more dangerous. Now we know say some teachers no so almost so emma ebi eka wo mo cultural exams yi ho almost a factor the ripple effect wo mo actions no ebenya e won kwada yi so and say na wo kind no teacher for bebre almost of my public school me and me cast as me mama public school but and they are even say no e be affect omo kata omo kola ba me did say strike no year over over time e dey I recover that lost periods no and they are even say e be ending in time ten be ya enche Emma omo akwan mo tumi aye dey recovery e be weekends ni we nyina obetumi aye arrangement and ombe shan kola no ten be ya ombe tumi aye recovery learning but and then oma tumi a reach agreement bi an ma we no strike no continue and na e be ha adwen. Okay. Me ji dis omo adwen omo kola no omo person ombe ko school akoye dey but they be who corner family corner ni wa any problem abanu fi mu na omo kakra bi se be ya negotiation there 50-50 follow zu kakra na oji kakra ba kra da mi ji se be ha adwen who for some class no so and so you more dangerous na me because obahu say we no adichere no say o corner o chere akola no pen say elephant akola no who say a bit that definitely a bit hard dream.
All right. Yeah, that's it, baby. Inti bibia ni ebe san ababiom. All right. Inti yani Richard Koshi cover. Ono no executive secretary at the campaign against privatization and commercialization of education. Na je say omutia say ye de yen suku no ebema private people na yasan ya adwene say ye be ye ne commercial way no omuche so mu against nti ono no ho nkomo e na ye ne no akwa kodie no me pa cho ma ye ntwi ehomra ye ba na afi ye mfa enkomo ne aka ne mfa nto ato aso mfa ma ye ba NPP woman national Nasara coordinator hwan ena survey no esi olidi youth organizer no survey no hwan ena LED women organizer no so hwan ena survey ni se olidi national organizer no so hwan ena survey no esi olidi na general secretary no ena vice chairperson senso no chairman ankasa nso me pa cho ewa ha ye ba ye de be ma wo tie we ma yen na ye mra sisi a akwasi hwade ye ujafo ena ne car engine awuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge ya ne kire piesie bra me na masam no akrabato yakasa se seahorse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne che me dwun ho wonte na via den akra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 eno ena riders and mechanics e wo se mo use you unua no kure wo mni say seahorse product ena ye papa ane bonso e wo form semi frimu fia e free na kro seahorse engine oil kwa na begu me car engine mu ene fra seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo ba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement ye obotom na paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no ben bia to so wo pe unisam cement bia to e wa chim dan ni patam ha wo be ko some cheese enterprise ye wo amantra ye ni Dukes filling station na di ehwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra ye ni Dukes filling station edi ehwani mu ODI Electronics mama ye say mu woniama papa wow na nyoma ben na edi eni ehunti a ye ni agye sa no refrigerators deep freezers irons microwaves blenders gas cookers kettles rice cookers that's right. TV washing machines and anyama hodra you use wo fie ni na that's dramatic. Seeing is believing. Where do you need to ma? Ye ni nyaw. Chese open home appliances. Edi abodwuma efie baby ODI Electronics. Ena abeko. Ana meboa. Aini. Would ye friend wa homa show for you so 0550 900 600 0550 900 600. Adishma ma na die de kra say emfa oni baby awo. Odi anso be frɛ 0550 900 600. Baby obia no e be deliver edi amount. ODI Electronics. Yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, and answer microwave. Adie bi me fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo
o friend ya ye be cho kwan be for so benya wo de ODI Electronics ye no ye delivery eko be bia Ago Odane n'importem way. Munya so na me won sempe bi de mamo. 2A baby diapers na munim eto de bom mano. Say die yasesa ne din abeye next baby diapers. Na wonim yasa hyemu kena ama ekọ n'anim jie. Esan cotton dodo ade awura no. O the next baby diapers ebo wo ba. Ojo so sign ne to home for. Ensanse bia entingu ne to ho. Won sum fan hawo. Oba ne yeso comfortable. Etuko chroma sensuo. Cotton next baby diapers. Fabe boba no. Na no ho beto ni say form. Obenya next baby diapers. Ewo be bia. Opedodo afre 0500285000. Na mo sensuo. Ema mo bu mo sanso. Ye wo next sanitary pad. Ede mamo. Next baby diapers. Ema mo fra hot so mo. Hey. FDA. Afitwa sa edwede nkrato yi mo. Ajia to mo say eje. Sweetheart, me check your dear what you have asisi awai. Me basisi. Na Mr. E no wafa de. Hey, Mr. E dear hu hia o papa. Odo, e was hu hia me. Hu be hia wampa. Esan say E-man capsules. Express Healthcare e dia bedwa so. Eno na memma, ye memma canteen kan kasa. Obi awo sexual weakness, low sperm count, and now with the banya kakra bi na beseko. Kojo to ana prostate disorder bi na how no. Me pacho. Emma waye bema mu sese de E-man capsules no ya shemu kenan kasa ama unumu abema obebo djuma birika. Express Healthcare and the E-man capsules emema droma pa e dia ba na nu achi no omo the Express garlic bitters e dia bedwa so obi awo asthma, diabetes, stroke and how high blood pressure ana e bia wo nan no nsan titriti kakra no ana waya kese abro so no eye Express garlic bitters ebema so ate E-man capsules emema dia Express garlic bitters emani memma ne koda nyina numbi nanso de onu fie dumienu entimi numbi wo hwehwe Express Healthcare no watu dodo a ko adenta pantan e won kran Akimoda Ochiniba Kennedy Drugstore LB Amwafo always Kede Aripel Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Herba Posh Ventures and Harrows Herba Anafre 0244-866-240 Express Garlic Bitters Mr. Inie emema ye bebo adwuma birika say ya Ghana Kuafue, Adama West Africa, Emma Jumo, Adama West Africa, agrochemical company, what Israel. Now, what Tenasia human who say, Kuafue Tom Nebia, influate me Jimo Funina at the bosso, Nititu any esre, say esre Naju Fua Bossodia, and an American for a Jill at the amount. Would you know maybe to say, Enkruma, tomatoes, Nyadua, watermelon, Meko, Ayoyo, Anafe, Abroba, Abra, esre nefi for Ebano, if you agil, no first spray, esre Swanson, wet to a quakutim, and as I would wet him per now the agil, a spray, esre Ninaso, Shannon, Mema, esreni nyibebre ansana de agil akwaku spray so de hia se obehwe 10 tomatoes eketo no ahye ba akopɛ de agu kafukafu afidie yi mu na du ensuo 15 liters afra wo de spray pɛ wawie wadwuma se wo de agil spray wafu ase a ɛma enhyerɛne a wo no ban na agu no entingu ɛno akyi no akuafo ɔmo nso dua bibi te sɛ beans enkateɛ ana fe so ya beans no ɔmo nso hwehwɛ vezil ekumfue na se prekopɛ edi free sa no bɛyɛ ase de sɛ wo yɛ nie unya hu sɛ emfue na hyase e ba pɛ hwehwɛ vezil na first spray na se wo de spray so pɛ ubetu emfue na se nyinaa wotɔ vezil a betimi de spray wafu na se empre nwɔtwe ɛno kure anso spray 1.5 acres ɛyɛ ano afa 30 mils anase obesusu atra yɛ dididie no miɛnsa na wodi nsuo 15 liters afra benya bia tɔ ɛwɔ agrochemical shop bia ɛbɛn wɔ Ghana fa na nyinaa anase wobɛfrɛ 0544-325-030 ana 0270-575-030 Adama West Africa Ghana kuafo yɛ jimudi Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Some 7 minutes into 9 a.m. Still live on Ahenkan 93.3 FM. Pacho ye da se watwen yen amayakoto enkra abaye toaso na yen komono ye de aka nyina ede amao. Enunti said ye beko me ka kire wo no. We have the survey University of Ghana. The political science department and from the presidency research our presidency ha and ABC News and so ako yesa survey no ebi na omo LED edi aba yebebo so kama
ɛde ama wo ɛne nti ya na wahyɛ ne nso ɛwɔ efie ha ama me na nkɔmɔ no ne aka wɔ mu no nso yɛhwɛ sɛ yɛn nsa bɛka wɔn a aka no ne yɛn wɔn abɔ ho nkɔmɔ so from the national security wɔn aka kyerɛ yɛn sɛ yɛm yɛn ni na hɔ paa because okɔ Nigeria wɔn prison break bi akɔ so wɔ hɔ no ebi nso frɛ no jail break sɛdeɛ wɔbɛka ne bia akɔ so wɔ hɔ no mo ama Boko Haram fo a yɛkye wɔn no bebree no adwane na mu dwane no na mu dwane akɔhe Ghana nso so na ɔmo hunu no sɛ yɛ heaven yi nti ɛyɛ possible so metumi abɔ awura mu wɔ Ghana ha ɛne nti na mpanimfoɔ alɔnkye biribi sɛ if you see something you say something sɛ wohunu biribi na adeɛ na wahu no w'ani nyɛ ho a yi mpanimfoɔ asotire ntɛntɛntɛntɛntɛm na namontuo bi a wɔsi yɛtuo no mpanimfoɔ ahwɛ atu afa ho na ama situation na nkɔ escalate so ate aseɛ yɛyɛ wɔ enum nyinaa de abɔ yɛn ankasa yɛn ho ban asomdwe no a yɛkura mu no ɛnyɛ by chance yɛyɛ ho adwuma and until we should continue to hold it and cherish it judiciously sɛ na ɛbɛyɛ obi mfa ne high life ɛhwɛ sɛ yɛn nsa bɛka mpanimfoɔ ne abɔ ɛno mu nkɔmmɔ yɛnkɔ ahoma no so na yɛne owura Joseph ɔhene ba ahen nkɔtwetwe nkɔmmɔ bambɔ deɛ ɔpani waben ɛwɔ mu paa yɛwura wote yɛn ka anɔpa yi amo akyea ba Ahenkan FM so yɛwura ahen ɛmi sɛ ɔpani ɛntimi nka nti yɛhwɛ na yɛnsan fa no mmra ebiom alright nti yɛhwɛ sɛ yɛnsa bɛsan bɛka no na yɛde na ba na yɛatoa saa nkɔmmɔbɔ no ɛso ɛyɛ ade a ehu sɛ wobɛkye nkurɔfoɔ agu afiase na ɔmo si yɛdwane ɛdeɛ na ɛkɔ so and when you look at footages here from Nigeria wɔn prison no nkurɔfoɔ no break here no a you could see say inside the bi ɛka ho bi because wɔn firi tutu ɛfam hɔ no wɔn firi tutu yɛ no ɛnyɛ nnɛ wɔn tutu hɔ akyɛ ɛna finally wɔn tumi epie yɛ mekanfo Ahenkan FM de ama wo sɛ wɔpɛ sɛ yɛbɔ wadwa tɔndeɛ ho dawuro de ma wo a number we na frɛ 0244 290093 0244 290093 ɛno yɛ number a wobɛfrɛ na sɛ ɛyɛ announcement bi a pɛ sɛ yɛyɛ bia no wofrɛ saa number no ɛyɛ adeɛ a mpanimfoɔ no wobɛbɔ nkɔmmɔ no afei nkɔmmɔ a aka w'akyire hɔ nyinaa no yɛatumi ahwɛ na yɛdi na nneɛma nyinaa atumi ayɛ kama paa enti ɛno nso so yɛbɛhwɛ na another one yɛsɛ yɛfrɛ yɛ adeɛ bi Marburg no yɛ virus ɛno nso so Ghana yɛ record bi Marburg no yɛ record bi ɛyɛ deɛ baadeɛ ayɛ huhuhu paa from coronavirus ɛna yɛsan te baako bi hwan virus ɛna sisi yɛ free saa ɛno no virus no hɔ aba Marburg na Marburg no nso yɛ deɛ baadeɛ yɛbɛhwɛ na ɛno nso so ɛbrɛ mu a yɛtumi adi mu nkɔmmɔ adi ama wo mo comment a mode aba ma memfa bi ɛnto adwumadie no so na afei yɛnkɔ yɛn anim enti Same Boakye adi firi asama kɛse na ɔde aba na ɔkyɛ sɛ in fact Ghana for say Ghanaians should know that Omampani Akufo-Addo ne MPP abayi no ɔma bɔ mo ho mmɔden paa ma menkɔ nkɔdi nkɔmmɔ wi mmra na afei yɛntoa so yɛwura ahen wote yɛn ka Ahenkan FM so nie yɛamo akye oh okay yate yɛda ase bebree alright nti national security asan aba abɔnten bi ma bɛkyerɛ yɛn sɛ wokɔ Nigeria prison break o sɛ jail break na akɔ so wɔ hɔ no the likelihood sɛ Boko Haram fo no adwane ne bi bɛba Ghana ha no ɛwɔ so nti na no say ɔmo de mfonyini de beto abɔnten is it the right thing to do ɛnyɛ security sensitive dodo sɛ ɔmo de aba beto abɔnten ɛna sensitive na sɛ yes ɛno na yɛ bisa sɛ ɛyɛ sɛ ɔmo beto abɔnten ama Ghana fo nyinaa nso etimi ate bi good ɛyɛ yɛdi nkan no ɛyɛ okay senti a ɛyɛ ne sɛ security aspect no
Your normal be or more fine your advices or apart advices, security agencies no and advices no advices in advice commanders and I say officers no and interior minister and can home for more. Now the other say what from na ye ko ba bani na no security services ni analysis no so o ma de o men say o mu no ayi o mu hu enipa bi ayi gun a ono no assign to her ba meka say o mu work as a free zone journalist there be a with reading ni tiri ko bo hotel ade bi ho no ma nkomudie mu ni ayi no hu say enipa bi ho no mo a wudi nka de ade asipe ana ade e betimi asie e kire no a ema ehu bono kakra ehu no bebo no ehu se ne ho obesuro so obeye bibi mremum wo hu ade bi esia ebetimi de ohawa ayede aba enti on say some days ago national security babe to ho say see something do something enti ye kasa no a o mu kasa no a ema wo yene ayiwo mu no my let's hear all that it didn't see something do something. See something, do something means really feel ho kakraka wa won kwakora be den e be hwero nti we go to ho no a maybe na ye nkomodie so so ye den e wa abonten nti nia wo ba nia osuro nia onya obewe obe nia o hwe ni bire bia na ye didi e ho nkomo se de be ya saa to ire nchem no nti mi nye den e meto wo man no. Oh, I see. All right. Inti yanhwe eden ne besi ebema eneduafo a ya kire omo agu neduafie na wohwe videos e ba abonten a ye nyina ye hunu ya omo free tutu ho no no enye na asem eden ne bema saa de ne besi again nioma a omo di tutu form ho no omo nya free he eneduafie ejani ana bambo hono bebi a yede na to afia ase no dane de nyina no ono onyakwan a obetia yede mini afa ahodie enye ade a emre meni officers bi adwini bibi ho ebia enche bia no yede move from church to church a open no invite ye na ebe ba be ye saade na mo ohawa etimidi obi ko prison ohawa obi wo kwa wonya ehwe nso wodem ebia nano asem ketewa bi kwanka sey wanya twitwafo wanka na asem yi yede sa ha beba na ye bo hu pa ne se ye pese ye be kire ne ye sisa asem a obo die be na de sa de ne be de ebeba uko prison a ye wotem bi wo hon 1 hour e afrem ne akan mu mo ya fama nkwa abonte no na omu na ye mukura no be dia o se nipa wo hada nipa hanum kura tinye den eda o bre bia na ya jo ho ofa ahodie na onan ne fa Ghana ha de na onan ne fa na uwura de makoda gisa no pa eni be den eni be hini wo enti sa wo ha we se ni nyina no etimi ma nipa dwene bo so se ade na me de me ho na nka be bia me tie be bia me nam na me misesedi ebia wo hwe akora bia wo hwe ne so ni mfie mu kura wo kire ne fa ha ne aduane a wodi na ompe kwan bi nye den mfiri ho enti wo hwe na tenten bi a ye de ama no na nka wo innocent ne akoma ne bi mfie so mfie du saa no mani nyina adwendwene ho a ene ekwan be na mefa so a mefiri ha because kwan bi ni ho bio to pe se bi a mea no mefa koti kwan bi ama nti se fom tutuo amna no ofam saa no ma no be take mfie de nanso oye kura no a wa anwie no no twani mfie no ni papo so be ba beto aso because ohun ni se ho no obia betimi ayede abaho obetimi akọ asa abaho kura bi a enye ne enigaso ohun kwa bia ofa aso ko enti ohawa ho do ati so obi edeka wan kodan no asika kura no fa so ma metua enti saa no ma adwendwina adwendwini we nyina no ene ma onibia fie no saa nkrofo no mo de da ho nya adwen bi se ene mo menye wi ni ebi fie ba ne die wo mu a sese ne prison da no sabe ho na kyeso enti wo mu kwa abonten no no hu ni se prison so no se ye ma wo fie a wo ntwa mu emu mienu a ye chemu nyensa wo ntwa mu mienu a wo ma abonten ani wo ni pedi so ho a oni de o ma abonten kra
obi akɔso bi aslota de mo ne sa ayi ne ebu nko ɔmma abɔnten gye sɛ wotwa mfie bi yama obi awɔ condemn ye jeri sɛ unkwan na nyinaa no kɔda condemn kyerɛ sɛ yɛbu okumfo enti hɔ no wokɔda hɔ no ma gye sɛ bi a watwa mfie aduonu ne ayi waba life yɛfrɛ baabi ɛhɔ life na ɛhɔ nso wabɛtwa mfie aduonu ne ayi waba anim na ɛtete wɔ ayi ne so kakra ɛhɔ no ɛne na sɛ government bi ba yɛsɛ yɛmpaden wɔ pade na bia president na yɛ bibi sɛ ebia yɛyi nipa bɛɛ sɛ moma nipa mapade nipa bɛɛ 500 nyɛ sɛ ɔkaeɛ no ɔno na ɛbɛkyerɛ nipa koro a yɛmfa no mfiri prison hɔ prison officers no ɛna bɛbam na wobɛhu no na yɛsɛ 500 na bi a 25 ɛna aba abɔnten saa nɔma wei ɛyɛ akyerɛkyerɛ a ɔsɛ ɔman no yɛtumi kyerɛkyerɛ ɔman no so ate ɛne mo ayi no musua saa deɛ nam tumi kyerɛkyerɛ matiefoɔ nyinaa berɛ ne bra no ne nsɔre nso ɔmo hwɛ sɛ nka ɔmo bɛtumi akyerɛkyerɛ ɔhaw a nnipa bɛtumi afa akɔda afie ase enti ɔmo na bɛkɔ sɛbi a wɔda kɔndɛm no yɛyi no mfie so ate waba ha nti saa nɔma no bɛhu na government ne president ne ma paden no ne abɛyi bi firi obi a mfie aduonu no mu deɛ no ate ne deɛ so tɛn na aka nti bɛbɛba saa abɛduru baabi a mɔmɔ deɛ no wɔ lowa na afei yɛasɛte mu nti obi hwɛ sɛ wɔdam tententen a ɛne ɛdeɛ na menyɛ nti wɔn no a yɛde wɔn kɔ abɔnten nya weapons nketenkete sɛ yɛte wɔ adeɛ fɛ ne blade koraa no ebɛtumi ayɛ biribi blade ebɛtumi ayɛ biribi but yɛnsua nti no yɛhu dwonso ankasa ebɛtumi ayɛ biribi dwonso yɛ adeɛ ekum cement paa nti sɛ wonya kwantere koraa no wɔde bobɔ fam hɔ a kwantere yɛ ladder I'm talking about ladder a yɛde sesa ɛsɛ wɔ aduane no wonya ano kakra bi na ɔse a wobɛtumi de abobɔ fam na kakrakra no mu dwonso gu hɔ na yɛtu ne mu bae ɛde saa bɛkɔ akɔto nɛte hu na afei mu aturu nti kwan a wɔfa so ɛyɛ no deɛ bebrebe ebi wɔ so a nye nipa no nyinaa prison officers no nyinaa so na ɛyɛ nti prison officers no ne weapon so bebrebe ɔno yɛkɔ mu a ɔkɔ inside ɛyɛ nkyerɛ sɛ bibia no ɛkyerɛ sɛ yɛbɛsɛkye no anaasɛ once wɔn duty no ɔno mmom na ɛsɛkye nti wɔn nso tumi boa nkatebɔne no a ɛwuwɔ mu no wɔn nso tumi boa de saa de kɔ inside mu yɛ okay. Enti is it likely say the yɛ nyina yɛ keka sɛ ɔmo betumi aba Ghana ha no ɔmo ba bepie Ghana ha even when we West Africa ha say kra no a and yɛn so likely I was here alert because West African countries no oye ɔmo ni ɔmo bɔ paa Nigeria so at Ghana ni Nigeria kapa ɔmo say Togo no mo ne the other countries ne hyehyɛ ntem nanso yɛwɔ okɔfa Togo ayi a ɛsa hɔ tea landscape no enti sɛ owuram na sɛ yɛpɛ no ntɛm a yɛntɛm si yɛbɛhu no so ate ase enti at least wɔnya baako mmienu ɛtra ansana na wohwɛ landscape no nyinaa West African landscape no Ghana ne baabi a Nigeria hyɛ no likely sɛ obi dwane sɛ ɔbɛyera n'akyiri akwan a Ghana no ba ana friendship no so ha no ɛyɛ too high Ghana ne Nigeria yɛ friendship no ɛwɔ soro paa sɛ yɛtumi gye Nigeria ne kura ɛyɛ sɛ yɛnua ɛsɛ ana 3 Ghana so yɛ bea a wowɔ mu a yɛnhwehwɛ wo onyanya kwan wuram sɛ pɛ ɛyɛ free 3 yɛ border areas no so no ɔhu sɛ Ghanafoɔ no bi ɛyɛ mfuo wɔ freeland no so asase ɛsesa ɛne Togo ntam no nti ɔnya kwan wurawura mu a na ɔba bɛduru hɔ no mu a owura ha Nigeria for those obiara bɛyɛ dɛ ɛbɛgye no okay na kyɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛma yɛni da yɛn ho ɛyɛ da yɛn ho na yɛsrɛ immigration officers no sɛ wɔn presence no na ne kasa wɔn tumi ayɛ biribi ɛwɔ Ghana te sɛ deɛ Ivory Coast wɔ hɔ no a ɔho nka bɛboa te sɛ quarantine you move 1-2 police will ask you your quarantine and nso so wɔn difference yɛwɔ baako a yɛ 1 year yɛwɔ baako wɔ hɔ no ma anytime police can ask you sɛ okuta bia na unni bia ɛkyew ne yɛde kɔ yɛkɔhwehwɛ mu na sɛ ɔsɛ ɛma akwan yɛ bɛma wayɛ ɛwɔ hɔ no mu ansa ne yɛgyaa nti tumi yɛ saa nɔɔma no bia no nso ɛbɛboa na yɛnyɛ so humanitarian country no mo yɛne ne mu memfa ho no adɔɔso obi tu wura koraa gu na sɛ woka ho asɛm a wobɛhu sɛ wɔ sɛ wei sei no
Now we to say with my DNT as you lie away. And now it's Saturday, I'm sorry, the SB. Now, your point in the hour afternoon classes. Yeah, yes, sir, program, yeah. Make a year, my church, the men's dean. The programs are the nature. Make you one will be ra a damn. So do ra a solid damn. Deacon and deaconesses. Also, see training Mukaka. And they must be very vigilant. Ura on one amateur. But my who so be on I mean, who you share any minute the way of two any baby I over here. I said, no, or a visitor. And when I'm afraid, deacon for the back when I'm saying, I preach mine. Sanko, baby, I'm a minnow, because we are Sanko with you. Why, member, as some of my country, the catch another person, no, no, may introduce him. Master, within a short time, you know, a few. So, the reason or the bad them, there's no reason. There's not any reasonable. So, I say, not to say, near what country in Crans and Crowfoy Crown already, we are living with them here. It can be that. So, I say, oh, sorry. To sorry, I know Colonna may have a sex officer about one your program. You are preaching your catching. Say, you had ye, ye had ye, the premises from gate, hospital switching to the hospital point to the residence, Put into one honor. You didn't come, I let you say, oh, but them who main gate in ano. Into your had ye, oh, but they will put a fear of God into him. And you who say, or cannot say, roof of you know, the catching I had ye. Then we make him a fake, now the knife, Cassibia, Adam came. Nick, we ban the farm. Okay. And so, a knife, but a person say, yet security, a yibia, you see the future who say, live bullet, and not any set part of the or the bayan. Okay. And she sang no money now, see it to okay. Because even the nitty-gritty things in the country, persons can cost even more than woman whom bear. Okay. Yerama, yena senior fancy habibi any ebesan baby. Yan fasted, and you Monfantuja, a better can be a umbeti, ubehuno. FM. Okay. Will be per number, and so for. Not sorry. Say, you be Babette, Sardiana, you put hiding a baby. Mate. You may be a voter, you may do Eastern, you may do a Western. And at the end of two, I saw you, then you'll be me after me. I'm a church in the Sardian. You're free. All right. And want to be a Kessica group in the bed, the Babanumba, okay. All right, me da se bebre bibia ni ase dem di kan kan ne beba na yaba beji enchiremu. Okay. Okay. Amen. Enti yani owura ohene ba ahen na ekotwetwe enkomo no waben ye ba ne bambo ene ho nsɛmsɛm a na kyese oye number 1 waben papa afei yenko na yemfa NPP wo mo we na meka ne mfa ma wo eye surveyor the research department of the presidency make chere Jubilee House and again Department of Political Science ewo University of Ghana lecturers are omo abring yeba no politics omo no omo ye sa survey na survey we no omo ye no somewhere June so right after the elections of a year regional executives, and our this has survey we edibaye ABC News the end the eba Thursday year twem ya and our the no eba ye ntiana and also so washen so edi amame. Enti I will begin with the Nasara coordinator survey now with the abano why na only di ewo Nasara coordinator so Nasara coordinator no omo ye mako enson yewo Abdul Aziz Haruna Futa oruna oye incumbent na chese ote sisi ya Isaka Muaza Kunata Awal Muhammad Sulemana Alhassan Atakpo Abdul Rahman Diallo Haruna Ismail ena Haruna Magai enti enipa magmako enson yi ena Nasara coordinator no matwe omuti na according to survey no omo eyeye no omo kire se
Abdul Aziz Haruna Futa ono na waye the incumbent na che say watitim kra watitim mo ye survey no or compare the research department of the presidency, the political science department of the University of Ghana Legon, and ABC News. Omo nyina agree say Abdul Aziz Haruna Futa, the incumbent Nasara coordinator no watitim na onipa na odanechi enti research department presidency and a University of Ghana omo de no omo che say Abdul Aziz Haruna Futa se odi enkonimu a Muaza Isaka Muaza ena anko beto sumienu but ABC News nso kire say Magai ebeto su mienu nti eho no Nasara coordinator no na je say Abdul Aziz Haruna watitim kra. All right, so from Nasara coordinator yenko eye youth organizer no me mako enan ye wo Abanga Fuseini Yakubu, Salam Mustafa Muhammad, Prince Kamal Guma, Michael Osebwating, enipa enan ena wo mo atwe mo ti. Survey no kire say onipa na olidi eye Salam Muhammad Mustafa ena Prince Kamal Guma etosumienu, Michael Osebwating ebi mu friend Hope in Pope otosumiensa ena Abanga Fuseini Yakubu etoso enan. Survey ne ba abonten no na Abanga Fuseini nyono no se obi abedidi peche yi na ase oye di egu yi. I see. Enti Salam Muhammad Mustafa ono na survey no ebaye no ase wahwiri edi kan na ne de no eye nwanwa kakra de kire se Salam Muhammad Mustafa no na oye diaspora ni yes one thing Ghana ha for him to be able to understand the nitty-gritty of local elections and I say politics to the extent say nipa dodo no delegate dodo no ekire say Salam Muhammad Mustafa ena omo beto ama no na say hu pa nti eho no so no youth organizer no Salam Mustafa at team Prince Kamal Guma ena survey ne kire say oto so mienu bibia betumi asi nti ya na no so ahye ne so e de ama me ebre ni nti na mebobọ so saa no ebre ni nti na mebobọ so tew saa no. So from there no yanko women organizer women's organizer no nti women's organizer so me miensa survey no e kire say enipa miensa maami Kate Jemfua Ellen Ama Daku, Hajia Saudatu Said. Enipa mako miensen en omo atwum ti. Survey no e kire say maami Kate Jemfua watitim kura. Onipa otosumienu wo ho no eye Hajia Saudatu Said ena Ellen Ama Daku enso so omo kire so otosumiensa. Survey no sana etie sesunu survey na soro yen ekoto aba but wo hwe we nu otimi de counter wo de no na adwuma bi e wo se wo ye no watimi ama inki akom enti from women's organizer na yemra organizer so from the special wings no I feel about the main positions no. So the organizer no so me makmako ensia ya wo Henry Nanabuache, Daniel Ni Kwate Titus Glover, Eric Amwakuchum, Bright Asifo Kumi, Set Edu Ejeyi, Enanana Owusu Fojo. Enti eno so say na akwakwakoye. Henry Nanabuache ena survey ne kire se watitim kura. Ena ne otosu mienu eye Daniel Ni Kwate Titus Glover. Enti eno so ho asem no na
Henry Nana Boakye de nia eye wonders man no and say he was able to lure the current national organizer Samia Wuku emane endorse ne forms ne de man and say ne candidature enti Nana Boakye de ono no ni tiri eye yema Samia Wuku endorse no na ama ase GDA enkrofo wo Samia Wuku no mu bi na a transfer ede akwakoma eye Nana Boakye enti Nana Boakye organizing position there by Saturday, Sunday, fala the man will be free from the youth organizer no. Ako the national organizer sa about for no so said the home some isi etiano no. Treasurer no so enipa makmako enan. Your callings Niyama, Dr. Charles Dramina, Yusuf Tedam, and our baba kwa owumi Ellen Mary Posh Odru. Na survey ne kyerɛ sɛ onipa a olidi ɛyɛ Dr. Charles Dramina ebi mo frɛ no Dr. China ɛna maame Ellen Mary Posh Odru ɛtɔ so mienu survey no ɔmo aka nso gu akyire hɔ no mo a wɔn ɛpre but deɛ wɔn mu ne sɛ Dr. China we need the nkan ya wo ba be prayer for your treasurer position no Mami Mary Posh Odru I think that we can one 3 times waba 1 2 we need the 3rd time obabia na the current treasurer wo ho no yewura bankwa ye bo ana de na hwe ho nanso o mana ba mu wakwa ba anti we need the toso miensa nti NPP for if indeed said Yamoka said we reward hard-working people and sacrifices and for sacrifice here. I just say we one can do mami so. And now I'm also saying, but survey nature say Dr. China ebum enana wehiri edi kanya mami Mary Posh etosu mienu. But Endra mitie mami Mary candidate no me say candidate delegate no delegate ne betim here. Nka mo fama maami ana well emutumi no wo mo ho ba utie maami ne dia na say she has very good plans for mo party no now yemra for a year vice chairperson no mi wi ana ma ye general secretary vice chairperson so no so enie enipa makomako edu na omugina mu enti ye wo maami Rita Talata Asobayire yewo Nuosu Ken Wood and yewo Kingston Akomi Kisi Derek Kweku Inkansa Michael Omari Wadie Mark Jewels J. Anan Ishmael Yahuza Dankwa Smith Edmond Pepra J. Masawudu Osman enti enipa makomako edu na omwatwe womo eti na ebusiane eti nie survey ne kyerɛ sɛ maame Rita Talata Asobayire ɔno na ebenya first vice chairperson position no survey ne kyerɛ sɛ onipa obeto so mienu ɛyɛ Kingston Akomin Kisi the former Eastern Regional Chair NPP ɔno na survey ne kyerɛ sɛ obeto so mienu na onipa a obeto so miensa onipa obeto so miensa no survey no kyerɛ sɛ eno kura ewe omatro ne ketekete wa ha okay unse ehono me nipa miensa enti maame Rita Talata Asobayire ono de watetim Kingston Akomin Kisi ono so mo kyerɛ sɛ obeto so ebienu ewo ho na is it Dankwa Smith because I can't see the hands no okay but ade ba kwa nwanwan say unso already no maame Talata Asobayire and Michael Omari Wadie omo ye incumbent FF2 anko enu nti na maame Talata atimi akọ nanim no nti FF2 anko nti maame Talata Asobayire beteki FF2 ne position no na Kingston Akomin Kisi
ɛdeɛ na Michael Omari wadeɛ yi wɔso wɔhwɛ ne ho yie because wɔahwɛ yi a obɛdi agu pɔtɔɔ nti ɛno nso so ho asɛm no so ɛhɔ no mo a ɔmo teki wɔm yɛ maame Rita Talata so by Reckons na Kumi Nkisi ɛna afei Dankwa Smith ɛna wɔmo teki wɔm wɔ hɔ no mo a ɛno nso so ho asɛm no nje sɛ Michael Omari wadeɛ ɔyɛ adi agu ɔhwɛ ne yie. So from there no yɛnkɔ the general secretary position no survey no one yɛda so gyina mu no general secretary position no so ɔmo kyerɛ sɛ John Buedu, Justin Kodua Frimpong, Idris Musa, Frederick Opare Ansa, Charles Bisu, ɛna ɛyɛ Adjman Prempe ɛnso so Ramsey Ahmed Adjman Prempe nso ka ho bi nti ɛhɔ no ɔmo yɛ nsia. Survey no kyerɛ sɛ John Buedu wate team onipa ɔbɛtɔ so mmienu ɛwɔ hɔ no ɛbɛyɛ Justin Kodua Frimpong nti ɛno nso so yɛ na mahyɛ ne nso de ama me yɛnkɔ chairperson position no chairperson no so ɔmo yɛ maako ɛnwɔtwe akyire yi a na ɔpani baako bɛkyerɛ sɛ ɔntumi nkɔ biem nti wasi fam ɔmo aba bɛyɛ nson nti yɛwɔ Joseph Ayikwe Otu ɔno na asi fam no nti sɛ ɔmo aba bɛyɛ Steven Ayensu Intim ɛna Steven Asamoah Boateng ɛna afei George Kwabena Abankwa Yebowa Professor Ameyaw Ekomfi Christopher ɛna Akwasi Osei Ejeyi Gifty Ama Asantewa Aye nti enipa mako enson ɛna Sami Crab Sami Crab nso so ɛka ho ebi na survey na ɛba abɔnten ne kyerɛ sɛ Owura Steven Ayensu Intim ɔmo deɛ ne deɛ ɔmo yɛ ne sei say or regions ne mako 16 regions ana meboa 16 regions no Steven Ayensu Intim enya 13 we need 13 regions ɛna onipa ɔtɔ so mienu ɛyɛ Steven Asamoah Boateng ɔno nso so enya 3 regions enti ɛno nso so ɛho asɛm no na kyɛ sɛ Steven Ayensu Intim wabrɛ o wabrɛ ampa afei deɛ kamia kɔ sɛ taamo aso ampa taamo aso wabrɛ yie na ɔkɔ tamale okodigu yɛ ɛna ɔbɛsen kɔ okufo dia ɛhɔ nso okodigu yɛ ɛne sɛ afei deɛ nyame yɛ tie ne mpa ebo yi enti nyankopɔn yɛ adom a per the survey no a ɔmo de bae ne deɛ executives a ɔmo nto aba ne nwie ɔmo benya wɔ mo enie national chairperson no national chairman anase chairperson no ɔmo benya Steven Ayensu Intim to be the national chairman. First vice chair ɛyɛ Maame Talata Sobayere, Kingston Akumi Nkisi, ɛna between Michael Omari Wadeɛ ɛne Dankwa Smith ɔmo mu baako ɛba bɛka Talata Sobayere, Kingston Akumi Nkisi ɛna ɛyɛ saa nipa no bɛka saa nipa mmienu ɛho. Afei yɛkɔ general secretary position no a John Buedu and the dan deal ɛde ma no ɛna afei ɛyɛ women organizer no nso women's organizer no Maame Kate Jemfu a watetim kra Maame Kate Jemfu a ne ma ne penasem na ɔno nso pɛ ɔmasɛm nti ɔmo ɛbɛto ama ne bom na afei yɛkɔ national organizer no nso a ɛno nso so Henry Nanaboache atetim wɔ hɔ ɛna youth organizer no nso so no Salam Muhammad Mustafa ɔno nso so atetim wɔ hɔ na Nasara coordinator no nso no Haruna Aziz Futa nso so atetim ɛwɔ hɔ nti mo nto aba ne nwie no survey no kyerɛ sɛ we mo na ɛbɛyɛ mo leaders for the next 4 years bibia betimi asi obi anya na adwuma efiri sabre ya akɔkɔpem sɛ mo bɛ free hɔ no mo kwasi ada no bibia betimi asi survey ne deɛ ɔde de aba nie na so so mu ahoɔden no ɛwɔ mo delegate no mo nsam nti NPP
one more about 12 Mokoton and our Chia any home survey from the presidency, Department of Political Science, University of Ghana, and ABC News. Almost survey no, and a makamu and some Eddie Achrewono. Not to say, Pepe na a tear. Pe a yibi wo hono mama me na me fa na me home ba na ye nto aso sisi a fatu ni ya no. The country where I come from, the truth is ironic. Just like animal farm, justice mean inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say silence. Islamic leaders silence. Kings and queens silence. Traditional leaders silence. So who go say the truth? We are the workers of comfort the call. Now by area why no better. We are the workers of comfort the call. One guy's out here why no better. Who go say the truth? Who go say the truth? Oh, you need to know what I see so. Now your friend on a night come out. Only papi obeka na sembia. So I told one over you two. Everybody was afraid. And when Tina to my cottage again night. Once my boy dumping 190. But who go tell the truth? Nanai or say me. Nanso bien person beka wasam because everybody is afraid. Anya safwe muayini. Aku drop on yina danima. Enti who go say the truth? Obiaja konson so to grow jamansa to me biaka kobrafo. Efo anyina ye. Efo when you know yet. Na so kutreta down so be dia back or I no keke. I feel for the man more pia for no cross on my many. Hanya safwe muaini. Okay, so happy birthday and confirm our Miss Abeta Texan. Miss Abeta Texan of Fidelity Bank. Shared service. A honomo and a war. Live to be 93.3 and beyond. Miss Abeta Texan of Fidelity Bank Shared Service. Tessano. Live long. Right is right. Wrong is wrong. No matter how you justify. You say you wanna get rid of corruption. Someone wants to help you. Now the person becomes okay. Enti ancha me ba ho na so atimi abamni ahwene asori so. Na abrantie ne pressure yi. Minister ne ni. Poverty no dey mean useless. One day them go resist. So from Prince Dia to you once again, Miss Abeta Texan of Fidelity Bank Shared Service. Tessano. It's your birthday. Live to be 93.3 and beyond. We watch our numbers here. Didi Jumano pay 0201 944 485 and 0554 820910. And on the numbers here, Didi Juma and Ano pay NPP4 Eko to Abanyame Yadomo Saturday. A foot to Ben away ma womo. Call Bena Green Streets.
etu NDC for embre bi atwam se kwa amukwe mu nkoto aba nyi omo ebetimi amanage mo party no whilst in opposition also so afutu ade mom ne ye de he omo ebetumi amanage party no ama break 8 and omo ebetumi amanage party no whilst in opposition yama oluman nkasa na fe bi ma okwan na won so omre mu AB fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me ba chodi be akase free. Hello. Wada Roma odi be akase free. MTO Jankaba akase free akama abo kan shi wan. Mba cho yinti o. Obo wani nyame nyaduma. Amen. The ekwane se me sebi enkrofo yi MPP fu yi adaroma. So omo ko hwe na omo ko to aba no. So omo wo di ACU. You couldn't go and come out of what about. I said, come from baby. Maybe if you buy the fan of Kuna Yedman, now the only I'm some got to obey your way in penny for ya. Almost just 7 Cafati, or Yamsum, and Yamsum. No more trouble on the mom. Now, dear quantity, the son almost I got about that. I make one party and commit maybe someone else on one side. Yamin Council home. If I told you about a free. A very Bismarck or not. Boss Yentio. But the maximum American is vice chair in American Wasam Kaka. But vice chair the American is on a book. When you need or down for them or top in Ubian over Tomano. Inter American Seminar and say, I wish you could see a quick to any penny. And at the same time, could see to her and only a question for the Bishop or Montpene into cuisine and new floor that as soon as we see. About Tomako Tunano or the Indian home over to Sabano. Jabi Smack, ye. Kwe tune honorable kwesi akwa honorable kwe tune honorable kwesi akwa wo kan yi omo ye NDC for na omo ye hen for omo ye MPP for but you know say we are journalist ni if you could the true fact as America no the ama papa mo be MPP no me MPP ni papa mo be MPP na wo dan say kwesi akwa ni kwe tu issue that one no opa ma kwesi free you could no man order so any kwesi akwa nko for be sia yate now who your delegate oh me for be antuja now delegate you know now delegate kwesi akwa ni na obuni na eya kwesi akwa side opa yanko there be we nyina ya allegations enti me emfancy me da say odini ba akase free abo MP Majo so nyame adom na wo so MP3 oh me so ma feel pa ma me ben ya mami adwa safo why then ene uhunu no da yemu ana enti mami 7 inchi obo ni oye ye adan obo akwa tu Ghana akwa travel akwa wan ye o se o ni se register o mani sika na mo di tia ne ko Can you know, you know, what is your teacher for an activity? 7 come to the your castle, no common, or planning or parliament, or semi, or me home family. And she said, you say, my baby or what? Yeah, where's your car, when your money for now, tell the Sabi and mail away the link up. The catch MPP for them, mail away the link up. Send me out until quiet where we have from you have a Nyame encounter so home. Maybe I told you back as free. Stagger one taxi driver. Stagger one, into where? Papa, Amen.
Yankopon mo ban do beju haju mo ni ya Yankopon so jamu na pampe amen obo ba de sem before nsa abato dom ko to na e pasunji mo yanum fo no amenya ho asamo nka o ma sunju mra na pepe enya djuma na bibia nkoso na mjitu mte bia so be koso pepe Onyankopon enya djuma nyame encounter ho ba cho di be be kasa free me de apata si da bam kasa fi atimoda mpacho yintio me pacho address afo so ya mbibia pa also sanso ye minister na me boa pa me pacho le MPD no wodi ni de akufa ni one years of it like I said I just unless 4 years for the better say be you know these ministers now akufa do appointing no Mr. Meko and I'm Mr. Bisa akufa do want me in feel one now because omo mine cow and before me for the way ya the share their power because omo mine too much because the offer minister there's a minister and the give us so you know want me ya then as a man penny as a what we in the buy no oh yeah so how does minister head so that no omo mine oh someone before it's the bia somebody at the boy who for because why didn't it no be able to be out is a mama kaso you go for kufa do there or yeah go for mo go for because we just them bia yate yedase bebre enti onso betimi do de aba fa wadwen kire ne bra na yenya ne yen sorry sonko ye baby me pacha udin ene baby akase free papa ya sabe mami trama me kase free atimo gyanse mpacha yenti obo ba onyame kase o insira wa amen me pacha ndi mami address afo ya mani sikato na account ho na asa ye ne den na ye me de ka ho se Uganda no ni baby man so obi o degree a the police ni degree ye di tia no sa no teacher ni so ye di tia no enso hwa na tese teacher for don ha mo bopa o nti mo na mo kasa a o mo tete mo nka bi ma ye why yate nyame enhyira wo so papa maame pe na man e dia wo de ba ye eno no na maame adwo asafo de na em se na ye nkrofo de pa e ba cho udi ni baby akase free hello hey maame ebi no we jaye won kwantana no so saa enyemia na mpacho bibia bokọ de bibia bokọ anope ye de radio ase yentie we yo na mambu bone na ma ho kire aba yo mami che wa anope ene wadwuma efo ne etiefo nyina anope anti na wo wo akwatia anyimfie kiri ho pen ikia mu nyina anope ene wudwadi fo e bedi wudwa oh nyame shira oso ati radio yo me kuma sem so a adjust for why then only am sana sem to nchen si ye hwa memu ekoso e wo man na mu ha e ya rehwo ya asefem na me ka che teacher for ne abanye dwuma ye for say mo fom nan si fam na mre ni nie ye si ye nyehia ansa na ya ne fata abanya waba also on drink na for hun dwi adwuma ye for ho no the job aye no corrupt on ne busia ketwe bi no families and friends eba be Ghana mamu ya o ya ka ya see covid any Ukraine and to kwa bada be covid ba ye sika amunya ye bekebetu ya ye mpuntundu ma bebre mo de ye den akedi ye ntendi mo cheji mo ankasa mo nipa ba kwa ba bi moto wo me ye owo no fie obekasa ye wo yi moto o che scan ma mo ho enne teacher for a strike mo ankasa mo high die mo to petrol mo nyare hwesika pudro mo twama mo ho wo koto pay mo koto mo sei sese mo tete so twa wo mo gu na so ye edwuma be na mo ye waji mo misa wo ya ntantwere wo de besides pay a wo de twa wo mka ene sika kitwo na edwuma fo mo konko ye edwuma month wo koto ma 4% me de 3% aka ya 7% o mo de ye dey adichi bi o mo to enuomam adichi bi na wo sori atatu saya jija mo wo fa nya nyoma papa mo youth na di high play gari wo wiem aka to mo fa chesi kanaji okay kan ya ko ni ya mo when ni ya mo ma ni bi abroni beye ana ma pani na do peso ode bo Ghana for youth mo wani na ho ni adwuma ye fo yeah that's it mo ndi musika ansa na makwa adwuma mo ni nyame nya adwuma nyame enka wo ho
All right. Inti na mami ye bidia ono so de buy no mami nhwe message ya modi aba wa hana fe enya sorry so. We say obin your friend obin owo achim kutuku achim anyinam kutuku anyinam kutuku enwo o say den then omo ye dia fast strike no ho yo yate obin dia ono di free achim anyinam kutuku e de eba ye no. Let me do this before and Sana Masore so. Happy birthday to you. Happy birthday going out to you, David Laye. David Laye. Today is your birthday, so live to be 90.